O Italia te vai mato tulu le to matula fe ta sa mo lo fa ba wa be se fo mai mo ga ni vanga le fiafi. E da ua lima ma le a familu te o te ai le tu la fa le tu tu fa wa ma le tu tu fa fa pe ala Blue TV. Ya be se o le tu o na asiata e lo ngol por kalambe o le tau te ya e ma le wia fa vor ta tu tu tau te ya e ma le sa ngol le mu tau te ya e. Ya ile alofa tu no ma le alofa. Tau muli muli o lo ta tu ma te sili le langi. Le yaso ko fua le toe abitalia fo yo tiute o faiva o ngā luenga. Ya wale le iwa yaso. O le masina lona faa o le le tausanga lua fe lua se fulu ma le faa. Aso ko fua le aso suma lima. Ya mātou le le fo i tu o le lalolangi ma le i tu o le kelope o lo mātou. Au maumana do foi foi. Au wā o te iloa o nei le aso sa. Ia anisi o lo o i le i tu langi o lo o le veai Amerika. Ia maona fo i tu. A o mātou wāia i New Zealand au se tālia ma Samoa, Pasifika ma nisi o atunu. Ia olo o tātou ta oto tutusai. Le nei foi fai tau ngā waso i swing o le kālena ma tūlanga fo i olo i. E ui ala o tau ese i taimi. Ma le tua fo i sa tātou wa tau mua tutusai le taimi ma Samoa. Ia ai ele tari tonunga o le ua mako koe one step behind. Ele pe o le anga vale ASP o le one step ahead. A mātou la le ua toe one step behind wa koe kasi i kua le la. Le la ua toe tua iei mātou. I le i tū la tasi wha atusa tusa. Ia tātou whaitau taimi. Mai tū la ma minute ma si o tātou o te ru o Samoa. Wa o te iloa. Wa te ale lima i te tonu o tātou o te ru i Samoa. Ia whaatalofa ma o whaatu lima i lo tau pa ia. Samoa o le atunu. E tofi o le atunu o e whaingata o le atunu o e mamalu e mamala. O hau ma upu e mawhai o na e sula. Ma whaalangi langi eilo tātou waturu. Ia e tū mauai o le whaavavau. Ioi. Mai lava le whaasaunga o au ma le atu folasa. A tālu whaaturu tō o le devanga o le afiafi. Whioi o le tala le lei, ma lo le soifua lau le lei, ma lo le onusai, ma lo le tauata. Whaafitai le lau ngaina o le upu o le tua. Wai le aia se pule la ai le asoanga ngafi. I mako wai le utu whai atua i le mātaupi i tūlangi. Ele ia se pule la ai le makuasa malainga i le upua le dua i le asona rafi. Tele o nisi o e kalesia o lo o laiva la tau wa sauninga. Io e peifo si o mātou wa tapua inga. Le Victory Power Ministry ia o nisi fo i o lo o la tau whaia ese umalava. E la wala o le fiso la o le tolo o le alava le awala ma swinga whaana i o na po o lo o whaonga e tala ina i le fina ngā lo le tua. E whaafitaia. Wa ele ia se fale tāpua i fo i po se malu maru tāpua. Au te lango nei le i o tutu. Ia le launga ina ma le tufa ina ma le lufina. Ioi. O tau mafa whaale anganga i tufi tau whao. Ia e pa iyo e kalesia ma tangata taito tasi. Ia awa fo ila ia le tau sirionga le deiva i tau. Awa lava o le geiva i kau ila upu moni lava. A le matua ofu tau le tala noa mai le apostolo Paulo. A matua le ofu tau ia. Fa mai o le ufi fatafata, o le surunga titi, o le pulou. O a uma mea ngai sau i saunoanga le apostolo Paulo. O sau inko ki lima o mea mala o se e vai. O mea uma whapena, o le upu mongi a le whaamounuina, pe te la e ina, pe te ofuina, ofu tauia. O le upu mongi ma le upu kaukingo, tātou te whioti ai le te leo taimi. I upu matala. Tātou te whaia ina lava, tātou te to i lalo popo lava. I upu matala. Ioi. Ai o le upu mafuangala na le no whaafitai au. Mai le misi la ufa malo ma la ufa aftai. O na feo yo le tala le. Fa aftai le tau fatu a inga tausi, fa aftai ya ila tau o lo tutu e tau tino le upu moni, ia awalanga e le fai ngō fie fo ia li i le kaur ka ngaka e salamo. Awa o lo tau lava i le tangata o lona o langa ma ia le lei masuia.
o lo la nga inga kongu fo inga o salamo wala nga ile mafaya o nga ora fasaren suyer tanga taya ngo maleu ya tu salamo pe ya tala le ale tu si fo mai e fa tu ai mai o ia mai fa pale pale se ia ui ma ile salamo ko kiro kako ah ya le ala na le no te fa fetia fe o yo le tala le leipo o sa le vi o lo lato le nafa o lo lato fo ile tau longo o lo lato fo ile fatu ai nga tau si ya o le tau suina o le ipu vai o le ola a wai often night fisili lo ka mafofau o le ipu vai ka o le ipu vai o le ola ah ya ai walu surungi ai ave malo lo si le mafofau ma ua ola le upu le loto o tai loa i o e ye le melta o le tusi o le ola iyo no winga a ka fia ola e ka kaua la o na o ta pi ama mo ta tau mawhai e talia le upu o le ola ai afa bea o lo ka ama fau ia ua nga o le oki ama o le asau ne o ti uma mea uma o na o ta whai aloa lea o mea e fia ile nei o langa malota mautinoa ua muta ai fo i male wha moe moe o e whapenga iyo ua muta ai fo i male wha moe lan tau pia ua le o doi ia se wha moe ola pe o le tala le apostolo Paul whaaftaila ia i feo i o le tala le lei o lo la tau lau ngaina o vavai aku i le siasu o scroll atu ai runga i lau Facebook o vai atu lai a mai wha manu ianga o le pe ia se tu whatasinga fo o se sakala me tole whai puiponga o vai aku ma pe ia se to ina malolo manu malo ale kalai ki o siang farkua ole la ki es como ikinger kamano o tano fo ale mo tama fa o ta fapia we pele o pengi fiki e ai ona ngaru pele o pengi fiki e ona ngaru ngale tu wa ya alanga a fo fa ma fo ele fo ngai me ele fo nei me pe ana ta fa yetu so mo ta fa yetu so e se o ka koe vai o fa ai poipo mai se tangata matua ma se si foi tangata matua ai misa ri ku pa ka mai kai ma ka mari e pe ye li fa fo ile le nga o ma e esa oi le ko mu mo ri si ko inga le ngo kera ku ile o tara ko o kwari o tara kera ku o tara ka mala isa fa ila lo la au ye le ru mai ngai I fa fo mer ti e pi le o tara ola kwa we vai nga ola ko fa ka usa mitil met putanga I ai ke la we vai ai ku ila lo nga le fa ko inga nga ya o le telo nei to ina e la tu te sira fia o no pro kalame ai o ka ki kaule I le la to ta tele o ai ke o makar ngo fa mai kara ko in o fa o fera si o fa tu ai fa mai ko inga ai mai ya wale va ngauki ya se ko rua o fa ko lan mo fa ko lan ma to ru suifo fa mai ia le o fitu su mariva al maro ser ko inga o fiku su mariva fa ko kalo fai o mai la si fa tu le tina fo la fa mai wa maliwa ya ki ngale lo su ko sang karwai va ko ka fio lai kalo fai anga kalo fai o fa po runga dis kalo fai runga dis talo fai fa ko mo ia o fa pe so ka se I fai se I ma vivili ya ko mara ko inga le por aku kalo fai ele ko ngo fo ia ngo fo ka vika ia kala fo ia lo ke va ele ko ngo fo ia la le ngo fo ka vika pele ko ai fa mai ngo mo fa mai ia o nga me o ma ko fo ka mai ya alo wa aka ko mai ai ko fai u fo mai ia o ka fiu fo ia ka uma fai o vetu me o ka fiu fo ia ka uma fai su luas futa usanga o ko ka un fai ko inga ka fiu ia ka uma fai o me fo ile ye fa mai do ma fa skarare ko inga mai o me fo ile ye ko inga o ia ke nge ki ke minge ia wa popo ko fo I wa makala ke nge ki o fa ko ia mai ile ko so nga so han ko inga ring ku Avantu ya. Vai. Ioi.
o se wale o koe io o me foi li wa kama mai ake nge ki kaimi io e mo ave si la ka account a sia ki ale account la fe o no peibo a sia ki go fo e makua io e kele si diva io e sa o ia kwa mo enti ma sa ito e fo ma mo ane fai kau ngo si diva ia i o Hong Kong ye ia le na a talo fatua ia ele ia o i o fa mai a ia pule mai ele a se pule aska funele la no sa ai e pe e a fuana fa tu la utala ole soi fuanga e o vai a kunga so le fai poi po mai se e saul kau sangor ko inga fiku se furu male lima ia ai sau se kingi kila la ke ngofu luas furu male fitu le ma se furu kau sanga mo ku po va tolu se furu tau sanga ole e ka pie ka wa mama ila ya u ka ma vo ia la ya ku ala e ngaru du er ngaru ngale tu ala e fe fe au ka mala ye ko yo ku ala vo ka ka u pe ngor ka o mama no mangmano que viola ia ai le faina a faia oni tawi e fa ale nga o la to winga a faia oni tawi e fa ale nga a fa pe or penifiki o mele lenga ingi vesi mai e fa fe awia ile umio kausanga o fa fe nga o le uma e nga ingi vesi ya e ile ko e mau singa ka mai fa ala ila ipe fa pe ki o fa ve ya frekua yeah. You know, why not? E sa o le ngore si fale ngai sa mo sa kala ku e aru kai makau ku ngore why not? Why not? Ele na. Ha talo fa tu lai na ya wo fai fe. Io e bo masa nga ya wo fai fe au. Ia fo e o lo fa ka lo fa ya wo fai fe au mana yo tama fa le nga mala le ya fo fa pe por fo se po mo le po o le la pa. Ai o te lo fa le leanga o taui o le ngā luenga. Anjalo fa de mo folo fa toi fio yo le tala le. Fa ngā solo le tatou wa fa talo fa. O e le te mafuta mai lungo le program bel de vanga le fiafi. E a mai le weekend. Sa solo nga le mea uma sa seki se kueli fa ka fa kukusa fo mai ka mai kia soia. Sa fiafi lo weekend. Pe sa fa no e le tatou fa tala nga e afa lo le fa. Ka koe masangi ai lungo me strong. E afaro le fa tato ia tato fa tatal no mo mana tuo ngi fa ko ako ama tato por kala me foi le Monday around the world por tato ia around the world manisi o tato wa fai news maka ukia longo la to yo baya ukama io e sunga ya mau hunter ga te foi leo Elvis modi kamalanga e ama tato le lima ai afaro le fa e ia fa tatal no anga ile afaro le fa o lea o le susu mai lungo le prokalame pe a fatonu le fa. Ia le tua o le sunga ia Sam. Le Sam longa kuru. Io le Sam longa kuru le Sam le ua kuru wa ngei Sam ia ua makua kua ia. Mana tua e tasi le Sam ia lea e loa le tauta iai. E kasi ale sa me lo el tau ya na le sa sunga Samuel mo son to le si vai la le ai ka ofia o mai le so peika e ye se por kala me sa fa tau ya e se tasi ori fa sala lau mai nai me le pone le la na fu matangi ai ona fe so tai mai le tama mongia o le sunga ia sem le ai fa pe mai se kala le urupo o le le ai ala lai le maka upuri ai nga ke kalia le fisi nga sen mai e CEO wa lai lo no tango lo mata le fa tal no nga to mo moli la fa tai mala fa malo ia le fionga bo fui po le sunga le atawa Pearson il fa to lilo mai vai tu sai fo io le fa tala doanga sa fa tau wina se kai mi o kango vange au ka fole fa tala doanga le ai o se fa tala doanga le na mafuai o na feso o tai mai le tua amo ngia lao sia tali sia kali fo ile o ku ia le mele le fa pe mai sa sola mai ni usila le o mau ngi usila
ia famai wa koe o opinion o mangai mea ngai ka kasole ua fai ma fa aso e sar ngai kambao ioi le nei tamai titi o le mea o tiri pole o faftai au tu nai ai tu te atu lai loa ile tau fai atu fo ia ile do futa u fa tamai titi le se avainga ia te ioi ma tu fo ia o mea e sau le ngutu o mea nai le loto ia o kere ele ko mai mose kai mo iso tai mire mo le lawa manu ai e tu le mata il fa ambulio atu o le winga la le fa kula ukala tanga e ka ua yo fa karango nga le a for fanei o le ala wa o le mele fa ka fa ko la ukala ngi ke valvalia tu ai le tatu fa ta no nga le wa nga e pusoro e kanga kalea malanga vaenga wa nga e pusoro e ka kaleo ankelu malanga vaenga kaleo o mo wata o le alfa sa mo nga wa ka kiri ro ke ka fa sa mo nga sa ole ua ste solo ele tangata malanga vaenga le me ka ur fa kupukala male tamali anga o ainga e nganga o fa sa vange mo mai matu shua mangu fo mai sa la ko shua inga o sam le o maliu ma e ilo utali tonunga sa mo a mai er fa karangoanga le male tua o sia tali fo ia sam le o ka o longa ko le longa ko mai o ta taulo ono to fa maonia ma fa mausali ongi mea o mai luai mai fo fonga o le kangaka fai e lo fai unga pe ki koe kari kuwinga pe le kane mai mau ngare su me palo tang le nga ma vuana fai atula utala lea ka o ka fo i se vangeng or ka mali ango si a ingo sam le o maliu ko mo mai fo si a ingo sta ma fo ile lea fai faleaka e o a lea ile sui minister le matua do fa ingo matua ya ale vena ale e o a wa fai e fo i wa fa ali fo finga ngalo to ina I longa le fia le nga o nga kau ainga ai matuale po pole anga I kanga kai e su engi mai le mea e matuale po pole ngai ka kai kusili ma neo o I foi to te lo ai o mea umai e kango fai fa sanga ya kia o kala faku kusa ona mana tu na tunga mai maue pe anga fa pe mo I mea yang fai mai ya kusa is selling dreams ai mo wala to ngor fa tanonga ngi si afale le fa ona suma ilea o le tama mo ni lava lea o le sunga ia Sam Yang Yeng lewe e lau mangu ia ma o le tama tonu wa lea le sai le vanga o ko mangkua mai sa mo ala ukala lenga o fai atu I mori mau ka mai ki fu I o ko mangkua mai le fu ngo fa ngo kula ia wala ngo le mainga ina ia o mala malama I le enko e fai ele fa tanonga nei na fu ai ngo li fu ro fa longo ia le fa karangonga le la ngai ka ngo ka penga ai e fesili ele tua a le tamale la saurunga ai ai la le mea maria sa o mo wa fa karangonga le soli ka ilo le ngumi o le upenga ka ilo le ngumi o le dipinge mare ngefu wa ngefu solo mea wa palu solo e ngai kanga ka urupo ole wa palu solo e ngai kama fa ia fa matalanga wa palu ole upunga ka unga ko wa palu umai ngai kanga ka o fese mea fa mai ole waka o kingo le ko finge o ku a fa mai waka o kingo I lungo la o fa karangoanga o Sam lea lenga waku maku au le lako fale le vave au le su ese kupe plap o anga fea nga ka ua yere kenge na ngamea sole o I e tau te sila fia e wha maoni a le atua o kouwa aisa mo ua wha akau kalangia kangi ua wha atau talangia ua doe o mai a la tau ma doe whenumi a I mai a la tau pepelo I lunga a o mai mo sa mo o fea nga ka ua yere ngai ke ngere ma wha karangonga o hau fo ile nei na wha atala noa ina e le o pulotu e le o pai e le o la fai ai le aia ma se ngā mea nga ka ukingo mai ai le kua whiwhinge o ku au a mea ore kama kongu wā lea le ngā waku malonga kuangangi mind you even le tua whiwhine o tu au le sa ilunga o le polo kalamere ngai ele isa moa ele isa moa skengi lea le ngoka whaiak
anga la ukala lea o ngi ko inga kanga e fia fo ia e oe you know but in 4 minutes la mo wele vano o le tua a mo ngia la lea o le tama o Sam le ua kolu ia i ka ko Sam so le se sa o se pe la fa tala sua ma pila a fai maulanga to me ana fai ai o le na to minute ia se fa ti a joina tatu fa si silanga ia ka ko a maka tutu o ia o le fa monu yanga o le aso soifua le so ko kilo ko se tua tulunga o le tina ia palema welese awina le na ia o fabrianga mai i si au tautonga ka fiola ia fiu io e ngofo a fiu ai le mangofo e ngai finga kare au mai ngao io e mai se fo ia na yonalo ia le lau tu na tulunga o lo faanga na ma fa manuanga mo le aso soifosio manju tina pelina e palema welese awina fa munia tele le joy lo waso soifua mam ia joy fa o popo e lana fio nisi te usanga se tele mo lo soifua awa le tatou mafutanga ile dei la lo langi le tu mau ia ia pe fa manuanga ma fa malolonga ma le pui nga le tua mo lo soifua tatou fa mana tulo waso soifua ile weekend ma ave oe i lau favorite restaurant. E whiula i lau keke. Alo whaanga ma whaparuianga mai lo mātou ta mā ia posi au tautonga ia fiu. Whapea lau whanau mau grandkids ua kua kili. Ai whaasirisili ai whaparuianga mai ia au lau pele vai masenuu o live. Kaka whiula ia vai. Ia ole whamurianga na ole asa soifua o e foi ia le tina i le so whaupopo toi ma whamurianga ia mai a asiata male tauta iai ia i le reivanga foi o le fiafi whamuria te le whamurianga la ia ole nga mai ia i lau pele o vai masenu o live ia mo le tina ia pele male reivanga foi o le afiafi ia fa popo toi fa mulia nga sia telu on tato proclame o le si tato fasil silanga le o le fasil silanga o le tausala online se ku foruga fasil silanga le fa mole lava o le fasil silanga le tausala online ale kalapula kapia lo to fanga sa fata o le ua tu ina tu lunga ia tu langa malava ia wa fo le fa mo o le au kapi se taimi fo i po le fai ungo le tatou proclame o le a fai loa tuai le ano liu a toa o le talo sanga le paia o le au lakapi ma le fioanga ia ono le taimi pupu o tatou fa silsilanga ia au te loa so le fai ungo le tatou proclame o le amo se vano e ta atoa tuai le tatou kilipilea ma le fa lawi loa ale tausala online ale kalapu lakapi Loto fana sa fata o le afai le aso sfuru maliva a perila which is o le aso farele nei la uva a tuai. Ioe a le klapu la kapile na sa fata rugby club aso farele su maliva a perila. I le lima le fiafi o le no fonga le afata unu inai o le primary school hall i loto fana la vai sa fata. O le tatou bank account na utu atu ilunga di te o suma lava fo ilo ilunga ia ua tau masani sa moa i tūlanga o tausala online from now onwards lewa avatu e fo il fasi silanga fala o tele o te lofo i suli ma feo i tama whanau uma le fio anga o le tawhangai sa fata ato na ua tau sila sa anga i lunga o le social media i share solo atua e mese fo o lo wha alau iloa ina ele vaenga ale malo media live tono sio tato kutunu i sa moa ai o nisi nei o whamatalanga mo le toe whamaninonga o le bank account na utu na tulunga ma o le whaletupe fo le Samoa Commercial Bank ia numero tu na tulunga e mawhai o na lafo ia i sau swani nisi o numero e te finangalo e contact walangai ke ua le alu uma fu ilele ma le access uma tatou ina i le tūlanga o le Samoa Commercial Bank ia e mawhai lavona e fiso tai i numero uma ia fao o iai pe tau iai ia le au onanga tau se le po le whaletupe le o le ae whao ngaina
ia o nisi na o tātou whaasisilanga ia ma le sina tātou wa soifua o le asa soifua o le atoanga o le lua su tausanga happy 20th birthday today alo fatu mo le sunga ia o le au mai e PJ Big Mama io i lungo le tātou purukala me ia po le fionga le fautele io e faafeteitele o le asfanau lea e mai le tina ia le fautele faa le leisua ia au te loa pe o siona tali. Happy 20th birthday today. Alo fatu mom, dad, brothers, wives, nephews and nieces. Alo fatu atali mai atia unelo tina Big Mama le fautele and dad vai toifanga and little brother Blaze. Iyo e. Alo fa o mai ilo messenger. Ai faafeteitele a foi. Ia ai sia friend. Ia Big Mama. Ia mo le tu na mai no fa manuia ka fo sio walo i lungo le tatou por kala mel ni vanga o le afiafi la tatou tu malolonga a fo i mai malolonga le fa felo ai ia le tu arsunga ia Sam longo le fo ku ia mai ia i lungo por kala mel si fa sitala Talofa Lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre. Whaongare tūtua le Pacific East le masina atoa Aperila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whase furuta e lua se lautala o Saudia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo i tātou i New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu i mai aso te tasi. Olo whanga solo pele whapetoa na o le lima tala e tongi e lafoi le tupe whaonga i le Pacific East mobile app. Olo awano fo le direct transfer lafoi o tupe i le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni i le tātou account ai inga whapetoa. Mana tua e mawhaiona tongi au pili sa moa e whaonga i le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o Varsalau o tasi ono mo se la e lata atu i joy pe siasi o tātou ofise tolu i au kilani o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele Pacific Easy o la paanga mo tupe wha momori Samoa. o le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani New Zealand mo le taimi mo mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o wharisa ma whare titele i si o tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausi e no fale, whaatotonga i no fale e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Pe te asesi atu ila la tutu atu si o le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe whaafso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. Telefoni o nuatasi valulu o lima iwa wha. O nuatasi valulu o lima iwa wha. Taimelo wa jile wa toru se furu ma le 5 minutu wa te edele i tu live wha le tautua wha awa wala Blue TV e besot pro club o le tauta iai. Ma le manuia whaiva le tātou tiru le vanga o le fiafi o te fia whailo atu. Leo mo le mafisa o tainga ia male tua a o le sunga ia Sam lona tolu kako whaingo ingo le Sam lona tolu se tau whaingo fie Sam lona tolu tua inga ia usau nei a o le sunga ia welese Yang Yen ia wala vale whai ur sunga welese Yang Yen ia e wha amau ni ai matau tino mai ai le atunu
o sio na lo wala ngole fai ulo sio na tali ile fo wala manu ia tu inga ai le yo tu fa fsili fa talo fa mo volo fantu ile usuka wele se lungol proclame le tau te yai ile dei vanga o le afiafi o a mai le nai tu lang yo le te live tu sa o mai lungol proclame ile fio angol levin ya ile lo fo ile tatu pito nga Wellington o a mai le dei vanga o fiafi ya a talo fatu I lo fitrai nga siata le ngata ilea ya ole pa funganga sa to atu pele o maua mai le nei fatata ndonga ne afiafi ya ele whangare na fo ia sunga I pa whenga inga mlatu fatua pa peo ona tauswina li pai reola tono statu atu nuu ia maso o lava se tu e whār nei la langi ia haftai tele mo nea noa matango fio whao na maua e wha manino I fo I se mta upu ma lau sunga le I lau whetaraina siata alo fa tai wele se fa tai fo ile mo leva no e mfai ai ma le loto tele e mfai ai oe o le tama ioe ona tue tau mfai fai se tala ina ia fa mani no ile tunu wala ngai le ngala ole tunu au ainga ioe wa afia masatia le vale le ma le nofo le le ia ide dei lava fo I mata upua matua umilava wa fale ole ata o lo lava ile tulanga ole fa tele noanga o leo e maua ia se whaatal noanga mani whaasala lunga. A se kasi fo o kangaka o roo matua tua matau mawhai io e a mai fo ilana maule mata upule nei. O lea la ua o maile sam ronga kodu. A o le pe ta ua isi o walo. E mawhai ona e sau no mai o lea se langona no o ia o e a o afia fo ina afua matangi mai ai ona e whaalongo aku ma e kei wa afia mai ilo wakari ilvaenga lea. E mawhai na e tau sau noa ai pena e tau sila fia fo I e eise involvement a lo watali. Ta amata mai ai. Whaftaitele mo whaasiri. Ile masalo le whawe aso takua isa a matai ona post mai lunga ia le atale o se watali ima ma whapea o lo watali. Ile whatua tau nua atu nei New Zealand sa o lea o ia le mo le mau wha maoni lea ma po o ia fo le utua ia nei na tūpol whala lape. Sa matou au tu tiro la pot fava yaso pete ya sa matou ta fiofia sa ubili fo ile tina sa fana ia afa mai awa on sa ise au tu tiro pea pete ya ne le on ne ta ya ona la fo mai se ta so wole le video le fata tanga le sunga pulotu ma ya ma le dilo morio lena te whaamtaraina o le wai lima o leo lo ua tali ia pei lao le lena o wala aua toi lo lau sunga whaamon mole ina ia mpai on whaamanino le fia whaamanino na ta upu Malo whaafitai tele lava. Ia, la alta o le mata upu. O lea ua makua maukingoa, no whaalongolongo I foi, lea no vatu, ua matua mautino, matua shua lava. I whaamau ngā mori o. O lo wakari, le eyewitness. E le kauria Sam lai tulou lai tau fia. O le whaila ua koe o mai a koe whaasesere si Sam kulou le ua maliu a o la tau fo ina o mai whai mai le mea lea. A lea la ua whamai. Ua makua whaamaungia. O Sam sa o ala lea ngofo mare mori mau. Lea ngā wa ai. Ina a ole se kala wa e kala ngoi lo watali ai nga e fa sola mai pe na fa sola mai se si o ko ka male le nga o pu na fai na uma lo le la vea fa sola mai lo ngi usila em fai nga e fa ma ngi a sa unonga ia whaftai a mo whaasiri ina ua tupu whao lawe le atari I atu au I po ana sa vili mai se watali I ma tangi la ufana wa tu au e mafana tere la tu maftanga ma ufana tu tau songa ona masa pamatala I fu no watali le mena tupu ma
ma ta mo ya tu wa salo ia pelo na ru pelo to ru tu men tu por fa la ngata mai le na o ma tu ta no nga sa ba te tu au ma ele ai ama se meo ta ua ilo o tari na pawal meo le na ia o sa siringia la to e leo i po lea ma ona tau songa e winga ele i wharawlawe ai i le whafsiri fo i ben whaasola me lo o tari ia man whafunganga stato atu nu uma i le neia fiafi ele i ngata leo mai ala ufa nau ai i whaia lockdown na maliu atu au ono no fala ufa nau vai tele le wo o ma te minei ele i malanga se solo fa na i South New Zealand ele se sina na South yo me na le wo pa mama sai mo sili Sei ka koe sei ka koe me ke isi a kua sei o koe whesiringia. O le winga o lau sau noanga welese. Nga uma lole la vea o le tama le o tu au. O laisa mo aasi o walo lea. Ka kia ia le si vaenga o na yo walo tu lo le te sau no aela ka foka siri kama lea le ngoa ya sem. Ngaru ese mai sem fafo mai o sa moa mai le kaimi lea ngala vea iku au se yo o mai le asor ngei ka ke kalangoai. Na yaisa na fai ngā malanga ngaru ese mai masa moa wo o mai ngei ai e mawhai ngā yaise wha amau ngianga o lea mau e te au mai. ia e fa manianga le i malanga mai o tali nei pe ona ta ue e morio o fa pe o tali sa sola mai nei ele i asu ele immigration ma ofisa malanga ma ele i masiaki kusfola o tali wa lo tali ro na ngoa atua o Samuel Sofe a Yangen ele i malanga ese mai alu wa tali i mai le aso na mari wetua ele ia foi se meu toi fa ba le ke porque o te tilo atu ile fasalau pa pe o toi foi atu sa mos ele malanga mai lo tali ne la sila le li ele i ni fa matalanga o fa tu po ni tanga na no falo o tali sa mo e o mai terminate ele i ya pese me o tali sa mo O fea la le sa wai le wha makalanga lea. Nga uma nga kupu le me lea lea i loa e seo wakali. Wha sola mai loa ka mai ngei. Ma wha pia mai la ua koe aruaku. O ai la le kupu mai kalaia. ya foi o lo ke sa mo ai ma fa fo anga lo ke ingei le ingei kala u fa ele loa ya upo feme mai nei tangata nei famtalanga ele loa ma to nei e o fo ia tina la fana ele loa ele ia se o le mote ma fo feme o mai nei famtalanga wa tala fo o tari o ma timine ele to ise na tananga ma leo o tal wan o mo met fala bla vele Longo winga nga pau e hantangia mai i lau sau noanga welese. I le lua lava tala noanga masio walu. Nga ngaka nga whilo inga ingi ini leo. I le pōle sa kupua i le wha moe le wha lawe. Lea fo i e peina o ta ua isi au wha asoa. By the way inga ia mangingo Samoa, ina ia manino Samoa langa i te ua a o mawhakalangoa i marisunga welese. Ele o Samuelu lea lenga yeila ukala lenga ufayak. Le yeile mori le tangata na matara noa na fiso tai mai te au. Lenga mua e aku ai vai aku nga ai me i eser kaka market fongi. Just to clear that. Ele o le alo sunga ya welese e ese mai la. A o lewa o mawar confirmation. They were all at the same place o la kou ia le saeva. Pe ia la ukala lenga o fekusa mo o le la a makanga o mai. Kusa o le ala a makanga o mai ka maiki. Kanga ka kongu haia nga mingo whaakasi male tali i atu au. But it happens to be o le iai fo ila marisua for Samuelu o la ofisiri. Nga e fesili si o walo. Pele i alu fo ile kalangoa i leo. Pele i eise kaimi nga kau kupu ile mea inge ike ua ngalo ka maikiki o le nga koe alu i leo. Pe a fua ile kala a anke lule fai mai ngei.
o lae ua maua e leo ma mea ma lava whapenga wha mau ngor kamare lenga sola mai. Whawhenga o ia mea. Ele a foi o le mea na e malia ya ona o le na matan no amro watali ele ai se taimi to so ta ia mani leo ele I no ko si ai lo wakali pe o le mea o pelo mai ya alankala ya dare makere ele ko ele yo mangi leo ele ko siringi ala ko no ka ai o kilo foi ele mea onga o lei e mun mau ku o ro wakali mo kasing o I ora ko ngi o ngala ko bo ngi nga ye fo po nga fi ai tu au ai o mar ke ngi eri ko ye se so ko nga leo ma o kali a leo fa no ngi e sa nga muri o ro wakali le wo di mo leo pa pa fo e ya sa buelu le ora ko maua sa muru sa ole Ai le isi tala se o tali I whapea mai, o kau mo mai se kala I sa mo, whapea mai o atu leo, ma whaise morianga mo ia pe whaise me whapenga. Ele I eise me o lipo ki Amerika mai sa mo, o leo te tau vane atu le sai jo le tala le na whai li le o mo wati. Whapea mai o la ua maua, o upu ia lenga ka umai langa kala whapea mai o la wai leo, o la wai lima o leo wha mau maunga. Awa e kakawalanga malama e isi o watali. Pe a vai ua mauangi o nga wha mau ngai o e se me whapea. lau whetarainga siata ele eise me whapena e o martem nei ele o le upo o lea o makau kia whai kalwhaku ele ko eise murianga pere ko ele eise murianga ruo kari ele e fuskai mi o sa valia ele o leo le fale o lau whanau ma I vaitele Ma lo whawhetai. O eise taimi o e tau fuafua e ia ise o wakari I le wa ole walau mangu ia ngei mea. O lea ua saulo ngai ngoa o ngā Samuelu e le tau wilo e peona o whai atu. It's just happened to be o lea ua kalangoa inga le suafa Samuelu. O le kake aka. Pei kake koe I ka ngaka mare whai ngore mea o le a wheli wa inga ai. A whaapea e tā pā I le taimi nei lava. Wa lai whaafonga mai. Lai whaafonga lei mea ma leo kai miri ngai. A whaapea e koe ka pā ngi record tale immigrations e whaamaongi ai lau sau noanga welese e le I whealua ai mea se o wakari I longa kus folau ma mea ma lava me whapenga e mawhai o ngai a willing e whailoa mea ia. e o le la pasiata lane tā ua fui le tautar sa o tamaiti ma warkalai ar se o kari I le whai mea au ele I alu se mai ya ma o fo ya wa lo fa wa mai ngai wa e mai wa a mai ka mai a fa pe ka pa leo pe fa fo me leo o ngala ko do le o ke le ropo fe me la sa u se fa sa o ngala ko ka po le fam kala ngale rupo ele ele ma se fa ma on yo I fam talanga ele wa le mele po le nei o le ngale yai ya uya o tama o la ufana o se o tari a wa mele ina ta ua mo yo o mari mongi o le ingos tangata a fia lo fu tu la fun Ei. o po le ngala na ai le yai te mi le o no le wa fia le ngol o tari ele I mele ta o le fia fo ngari fa bisa o le la wa fia le ngol o tari I me ala ulia ai o ira tu po le ngalo ia mato ngai te ua wa vele me ngai ke fu wo ka me so kari iwe ale ngai wale o le wo ka ku ngai ka ko ma ko le ngai ma ka uma once I mention ili mongi ma po morio o mele le pole mau ki ngoa arrested le o le a o mau ki ngoa fo o le a
ka fie le le o polenga le wai le na tia o le sa tau fai mai mea si o tari vas in ma le masina le tene e o mai e ia ai decline el vaenga decline o ngai le la wa maka masa salo la maka fo o ia e fo i tsi nei ka ka immigration ala ke e au fatasi mane ori Wele se, o le wingo lau sau noa, ngale te tau sau noa mai e le mta upulea. O le ala wa nga e kau mawhai apala i se visa o lo wa tali i a o le wa decline. O le ale la tamai o le mele, se me wa leva po se me ala tamai neia. o le masina le tene sa la foto ile sponsor ma mea wa se o fa na ule e lai le la lo o si teni ni usira e fai ngofia lan fai la tau mea o mai ia a le fai tu nei ai fa le tonu mai o le mea na le ua pole il ma fau ona o le la fia ai ma luma na o alom fa na a me se so o tali le ona ila na ko se sa fai nei a le ua tau fia ona o te rei loa po le aso na mafu anga tonu ele o masalo o le mea le o le lo tua ia nei marunga o Facebook O le ala ua ke le ngei la le tele o le fele o mafau ngala ako kupu ngei la walanga. Nga yese kai mi mua nga decline na i tulo fa malia tu pa fa fonga mai langa wa uyo ke kango va idi le kau faingo ngai fa fsidi nga ia. Mai isi apala yo sio walo le po sio fa na mua sa ise kai mi nga decline nai. Po le fa ko aku pule. pa aku po le sia ele i mai malang so me la fa na we ele e nga tua mo visa ele i o mai fo ka making ele se ke nga so le ka making school a fu mo penga mai over ging sila ai o le o ke inge sa o decline mai bien bien ia o le foi la o ma fo nga tulanga le wa polenga le ia nei ona e foringa mai o le mea sa no ela uria ora au fa tasi fa maria fo ile tanga benga le fa pe o le uma ia ai o foringa mai o la uria o le ye se ki ma se tala o mene a sa no mai ya la loka o la loka e igual loka Ma lo fa tai, talo fai. O le te sau no mai ma e tali mai ta fesili. O le alu alo lo ma fo le tūlanga wa tupu mai nei i Samoa. O le upuleng o whanonga ku le kala a le urupo o lea. Wa makua siua o sio wakali le eyewitness. O le upule fai mai. E pepelo le Sam lea tulo uskama o Samuelu le farpui le taofia. Longo winga wo koe fa pepelo fo ye la ko pepelo mua le sa fa ye winga le Samuelu le umaliu. Wa atu se situ. Ele i fa yaku ia pai mala fai po ai lava o la ko lava nga o mai fai mai o Samuelu le umaliu le ka ukingo si on korua. Ale u fai yange le fo ku mai ainga. Pe alta fa tal nonga nei o fa tal nonga fo ia nai tu fa fine o Samuelu le umaliu. Le sa fa ye le fionga ya fonoti. Ioi. Pea ka whakakarngonga ngonga lo fo i ainga ngā le makua le whekau i o le kua inga o mai lo fo i lunga sa mala mai ngai ka ngaka. Le fo i la e pei ona e su mai i lunga o le tā proklami o le winga la leu te tau whai atu i lau wha asla utala. Makua mo ki ngoa ar kamalea. O sio wakali ipo sio walu. Le eyewitness. Ngai ai se kaimi o le lua kalangoanga mai ai le unua i kaimi le ke kausa au le te tau sau noa i na la vea isi ta mo tu au. E o mai isi lua whekere fongia inga mara kai minga ua nginga mai longa ingoa. Ai ea se kai minga ka ume se o wakari i. Se ka avale nga so aku au. Walang ole eyewitness. Nga va ai le la vea. E le eyewitness le ka nga ka ela kukulou. Ua u mai pa kua pai mala fai ai ngar kulou ngar ka kia meor. E ea se panga ngoang kau se mai se kala pe kau pangpangu mai se o wakari i. Dad. Ia ngau va ai ka avale maa. E mawhainga e sau noa wha mauni mai runga por kala mele vaenga. ia ole whamtaranga na waviri mai rukari i pōnga ngā kupo wharala
O vea kupe fa me lau kere i loas ka vale, lau kere i wa ai wis kaka. E wha alongo kula kou pua wa tu au sa alu e wha ka ua. E wha alongo kua lai me lai pa o mai wala o me kaka. Kama mo e kulo la kou. Ele i ai la se, ele i loke mon maua kwa uia ma ukalwanga mse ukari. Mai ke minga na velanga o. Ele i ai se ke minga pa i es ka vale. Ele i es ka nga wa kua va i la ko wo. Ka ke kia me la wala. Lono winga, pa wale mea lai wha maongi aile ia yo sio wakari i sa e vai le vanga le atu au malato wo mo e vanga whakamaiki. Au se upula ia i le vaaikingo o le kaavale langu moanga pe langu mumu pe langu sama-sama nga so a e au nga piu se mea whabenga. Tu sa o le lau te tama mo e umantu lava. Ai ua le ai se kaavale ua umaiku o ngā mea uma. Ai ngā or kamare ka oko pe ka kia mai. O le winga lolo saunoanga. Ia, sa o le lei lava. Sa o le lava lau le i o la ia whamtalanga i wa ais le i wa ai la kus ka vale. Ka mo ya ku reis ka vale. Ma lo Kalanga ai e la uri ngombo la i kia. Ia, ale ele ai la o kari la ele se mon maunga va ai ia. Ele te pa penga e o voia in makalwanga. Olang kala ya uta pepelo nga me le insa kala le ise me le ingi ele muria un leo le ele i aisa kala ke mon mau se me ya mau ki ka ko winga fo lo kari ai e ile tangata langa o lewa e lungo por kalame o te le na tia fo ilava se mea langa e faia wo ma pa anga mamai al por kalame nei ma ulava moli mau wai o upu ke kau kala ku ai ko e fa fo uma mai ai tangata e fie moli moli ta ide por kalame sa o kau ma fai lava langa o le mele le wo o lo nei ai o ngai fa ta fa so nei to minute fo iona o le mele wo o lo ngai nga paua ngai o le porkalame tulo ma porkalame se uso ya le atau sa vea o tu risio ai mafu o ke kalangwa o mo la o porkalame o lo ngai kasi le ngai o porkalame ua matua va ai mai la vale o leo tulo la wodi ia ele o makanga ruenga a ko ye o lo le a o kangaka pi o ie le nga lu e fa kasi mar kangaka le la ku i Australia paua le o le porkalame leanga ua la tau loa le mongi ma le wha maongi o me ia vakui. O nga o loa la ia e kausu engi mea, e match up ai pe counter mai ai pe kari ai. O no lea le lautala le la whaietu. Ai whawtai wo mua ia wa su mai lau sunga welese. O lea i le loko roko ia o ka maikinge. Le tangata tonua lea sa ufa asoa ai. Sa maa kalangoa markama lea. Which is ele o sio walu. O le mea malie, o le ua afia mai malengo, o lo ke ia kule a mai ngō le ngō sio walo Sam. Which is happens to be o la koukongua lea le iai markama lea, la ule ta ua pelo na swafa. A o le kama lea le kongu i, which is o lea kongua, ngā kau whekuri aku, lea lai wha maongi ia, ukala i e whai aku. Lea ngā makara ngoa markama lea. O le kala fo i a kama lea ia tea. O le upulau o le nauna lau tele fa mai o mātou na mātou tau fituli atu. O ia langa mua i o. Longo winga, maybe your son. Sa longa lua peronga koruak. A le ua kau mawhai tangata nei, e twist le whainga o lau wha asoalenga o wakua informations. Ma kau mawhai e ku leilunga o sio wakarii. O Sam kongu a lea. No. Le ua mangingo a lai lau sau ngoanga. E le iwa ai, ma sesi, e o ai de kamalenga o whai aku ngā laku wa ai. Va ai se kangaka la e pia kaka mai mumu o ke le fongi la e pia savari solo mudi e alu ngai lunga fa loa e o ai kamanga e le iai fo isanga kala fa pe ngai roska vale which is o le ala e ka o kukusa uma mori mau ka mai kingi e o ku uma o le se ka vale wo kon le se ka vale I which is e kasiar kangaka le nga saulanga kala le makarangonga off the record e mua aku langa ka moi ai va ai loa ai pe savari soro muri eser ka kala ka wola ke fongi va veaulea o upu nge yer kamare ang fai mai kia awa o leu ke loa
o le whaafafonga le mai a le au kuori e kaun whai le liu mea ia. Le fo ila la aska penga mai ai. Ia la ko me whawhau. Ai mea lenga o fia whai aku i. Le anga aku wai whamsingonga i kei muringu. E koe mawale wadi ia i runga or kako por kalame rau kele. E nana o whai atu. O re kalar kama lea leanga whai mai a kia. Lenga ka momo e aku. Ma mua va ai se kangaka le anga le sau a Samuelu i lunga o le porkalame asiata. Fa mai asiata. Anga le sau a Samuelu i lunga o le porkalame. O ke le i loa kongu makali le fesidi le ngo fesidi lo mafau. Po o hairi kangaka le nga savadi ese. A le la wo fa maungianga. O kangaka le nga sau lunga o le porkalame. O fo linga fo i nga fa makala. E kama leo Samuelu i lunga o le pokalame le tautai ai. Fa mai asiaka au ke confirm atu o fo linga fo i ngao Samu oyo o tu au. Na o maua atu wale taimi lava lea. Lea fo i la longo winga la. O le vala la lea le se fea koe la ukala lea. Wai maua i fo i ituro. Wa fo i aru sa o hare whaasoa lea ngai. E pei la ka anoi ngai i le mele la awhai ngai kangaka. E pei a le la o mai ole lea tunu upei ngi ka mai kulou wa samo o pei ka ko va le ai mea le uria mana tua mai foi nga fai mai le skala ka male ya kia nga ave ese ku lor king o ku au ave wo ko i masionga ki nga yo nga ku a ai ka ungu o ku ro ma leo ka ya ole o aku ro ma leo ka ya ole fa mai ole a fai ko fa makalanga lenga kusi ai roa le mantua no fatuai lenga kusi ai roa la fam kalanga o le foi la mai le sau noanga ile tala noanga sio watali e pe a kangia mai ngale paule o le kai mile sa ma wai se la to encounter ma leo o le va vea o le a o le ka ke su e faila ia le ai ma se faila o ngei faila mangi mori mau ka mai ki o ko ai le ke pese a ko ia o fea mori mau ka mai ki ia o le nauna lau tele no whaonga. Le iei re kamare ngā laku wa ai ka kau soro muri ma ka maiki ngā lako ka mamu e aku. Le ala la vea i masio wakari i rwalea. E ko ke sira fia la sa moare mea maalia wa kupura i le melea. Ngā makua i sikaki le leie li mongi ma le li i le o mouata. Mouate. Kuroul whaafonga wa ukeri ro pra whasa mo ngā sa au i ko inga whai uwa pia. Ngā makua sikaki le leie le awari ia. Mare au pi o rai kongo na makanga rue ngā leo. Makua isi kaki le leila ukarangoa lenga ukarangoa kuai i mori mauia. Do you know what? Kua i koe o le lei koe kilo mori mau ka maiki ia. Ai koe mau ai male ingoa e kasi o ka maikiki sa whailanga mori mau o Sam. O ko mō mai. Vai le piece together inga o le paso lea. Kusa o le ua koe kauwhe kuli ngei wa koe ke iwa mai woi. Vai la lewa langa mai e asiata ia mori mau ka maiki anga whailwa veao. Langa e sao. E iei mori mauia. O loa le wari ia koe sue. Ai siaki ngā kunga ka maiki ngā kusila ko wha makalanga na waweao. Lai sau e mare ngōsi o wakari. E iei le Sam le kusi mai malanga mori mau. Le ala ua whawhau ai roa fo i mare ngei mea. O le Sam sa o la le uko. Wai tau mō mai lau whaasoa le avatu e lese le mafuanga e lai no. O le aso ufina ngalo ia i le tūlak. Le anga o le ua umanga ufku i whesilia lau sunga. I le lua karangoanga malo wakari. Penga iaia se si vai pangoa nga koe wheso o ka iai lo wakari ima leo. Ma mea uma. E whai eise si anga wha makalanga e ese mai le vaveao le anga mo e kuai. Ma va air ka malai ka akia mai welese. Ia, pe o polenga na e isi polenga tele vale ia ona e o leo titala no atu i whamtalanga sa amai e rua tali ina ua i taimina urua i tupor whalavla. Ma taimina i ero sui ase tala alu tali. Arpo polenga le iai. Ona e o le sa utala no alu tali. Whai tete nei te ua. E wafo o pe o tupe a u whai me o. Whai tete ua. Laksesi wapse me ia o whate tupe ia e whai sana whamtalanga. Ia fa mai loka ele ke fai ro ka ringa mea no le ke fai mai salo sa usi tai la u tau fai mai le bori mau lesi tanga ta le sa mua ina ia
Fala u lola tunu blane tawa on fight me sa. Ye lord fa ma oni wai. O lea wa fia tata uma i le tau pune. Ma lo fa vitai o la ule tu alalo. O la ufo ile tu alalo e vatu welese. E le fa pe a mea e o le tu alalo te mana o ina ia tatou faia le mea sa o e peo na e su mai ma e fio mai. Sa maua ma karangonga markama lea. La ufaia tu pea. O te whamaoni ai la upuna whai i ai. O le a ule whai lo alo ingoa. Ioi. O ngā o mangu malunga. E lua mea e whewhere kama lea lela uka ua kua. Two things e whewhe ai. Mua mua. Ma kua i whewhea i ngange iloka ia ma ave ia ma e leo leo. Usai. O bungonginga. Kua i whewhea ua ngale kari konguinga. Tangata lai tutonu i o. Lua, ua makua i popole si kama. I le vangenga i lunga i le au le mawhauwhau ma le au le popoi makangaka ia. O kamari anga o sionga a inga mangi mea e ongo kupia. Wa isira fia. O le mafu anga nga le ngofo ia whaper ngi. Ia, na whaia ia ila upu muri muri. Pen o whai ai. O le au le whai roalo suafa. I lunga o le poro ila upur kalame. Ai paua leo lau advice o te mana o te whaia. Ia e whaia le mea sao ma le mea ami o tonu. A kongu o se vaenga o le mori maule ke ngofo maoe. E o mai alo woki ma lo whaavavau. E ke le sa o loko ai lava. Lau kalanga. E te le sa o loto ai lava. O le kele ma le kele o kamali anga o isi whaku. O le ala e popole i kamali anga o emasi o ainga. Ai o kaimi umai ke vaava ai aku ai o lo o kavange mai kamali anga o isi kangaka maola ku ainga. Ia e whapea ifo i lo loko. O au lesi le ngofo ma mea ia. O whai ei. A whai o le a e ngau ai ke ngofo whaapu mo o moonga o lo fefe. Ia. E kuai roa kangaka vave mai le akua. Ioi. O la ulana e a leo na whamanuia lo uno toi lau saunoanga wele se ai lei vatule vano whai ule tauanunga i saunoanga. Whawhekai e le vaenga lewa e saunoalanga ai fia maafe tangata o le atunu ule tuli mata i ina le nei poru kalame. Ma o mea fu i kako ke whaasoa o mea mongia. Leengi mea whawhau, leengi mea kau ole, leanga o ke makau fo ia uma ufefe i le akua. Ioi. Ke fefe fo ia uia i ke ua o maingi kua paka kua ma whaasalanga le kua o ai uia. Ai nana o whai atu. E iai ka ngaka laengo ngofo le lei ma mori mau o le mea lea. Ai ua mantua fefe lava. Ona o le tula fono. Le paua kongu a lea lenga saungo a ia mangfui. Ma ngai ai o le saungo nga mangfui laku whaakarangwanga lenga whai. O le paua lea. E le o le malo. E le o ia pai mala fai. Lai apiu se leo. Makua apiu sa ngisi o leo. Ai mai se tuloa, when I say leo, man makanga ruenga. E le o whaapito a ia pai. Lea i o le whanga kongu wale u. Ie o lo o whaapi o pi o inga le whainga o kula fonga. Le paua lea. A loko ale leo. Ave oi roka, ave oi roka. Ioi. Le sa oi lau sau ngonga. E umaha e ngeira ka whakarangoanga ngei. Ka whewhe le su e whakapi konga o se o wakari. Ai aua ngei popole. Leanga o lea ua wasira fia e Samoa. Ua ngō foilo uma i ai Samoa. O le kaimia e a fia ima avere le sio walo ma sio watali. O nga kako iloa lea. Le ka amilo nga longo winga e sao. O lea whakongo e li mongi ni makanga ruenga o leo. Iyo, o lea whakongo e li mongi. Ai la fo atu le vanoa le nei. Wa utele lopo le hasisi va ite ua ise me e misi atu. Ai ka lo fai o le ngā ua decline le visa. Ta whao siau na yo walo. Ka lo fai. Longo winga yo ofo i kokongo le official immigration sia ni usila wa o Samoa i le ongi pala langi rai ai. Kwa lau fa ia fa solo a ko a solo i whainga ngika ngaka. Ka fio laia li i le whainga malo. A whaafafonga mai fo ilo o fionga le sa whaapito fia mena o mi mataafa.
O ai ali ko me kase. O lea e kangi lea kungu o lea e. Ale kangi lea kungu o leo mai ka ngaka e kau mawhai aku ola kou kamali anga wa sātia. A ngā or kou ngungu ea ma kou ngofo elei. O lea kou ke kari e ia i mea. Ia. La foatu. E lau sunga welese. Se vaenga sa a whai ue te saunua iai. Ma wha o foi sau. Leanga o lau leo. O oi or kanga ka ngu o sa moa. Ioe. O tangata nei. Leanga kau ko ma iai ri vaenga wha upu whai lea wahi ko kongo or whainga ma loa le fast. O le a o serve for the people. To the people. Of the people. A le ua haku pe o fōringa mai. Ua serve. For their families. For their relations. Ioe. For their greed. Ai ngalo ka ngaka. Ia. Na fōtu lewa noe lau sunga ulisi. Hei sau noa ngal nevanga le fiafi. Ia, hafta tele mo le avano matangu fie, tala inga sata. Lei o le me mua o le apuni. O te fia tala no atu le upo o lea. Lane o le wha peru po. Ai kusa kangaka. Ia, tala si ia le lofa o le tua ai tā le whiroai. Nanga o le mele te whaia. Nga whai we whafunga mai i muri o. Ia. Lei sau tala pai atu, pai tausia le lofo le ia awani ta. Nane ua o whaalongo i whainga o whamtalanga i winga lo watari i ma mea. Matua o vaso le whaaloalom so le mafofau. Ia ai whamalulu atu le malu tato atunu. Whamalulu atu le pa ia o Samoa o whafunga mai le nei turala fiafi. Ia la fo se tala ua. La vale ia whamamo la funu le ai ngā. Ona e ti ngā le mea. Ia o te whatarsanga tfo i lo fiso leo ma whamon mo le whaia le mea sao. Whaia le mea sao ina ia wawe ona mapu le atunu. Ia. Whamon mea tele le atua e lau sunga le o i lau talainga siata. Pa fwoi whenga iai ma to finga i tono o nei atunu ua te vai atupe o lewa e o e saune te alu wha run le palemia tatu New Zealand. Ia ai waftai tele mo le avanoa. Manuia tele nea fiafi. Nau fitalainga mo pokalame. Ma lo whawtai wele se. Whawtai lo loto leanga e ofo tai whamatua moa i lana tolo ai. O au fo i o mātua whanau. Po le ale leo si kakai o kamaiki. Ave i lunga, ave i lalo. Ma le whesa pa i o whainga o soifuanga ma le olanga. E ku maua le alofa whaamakua. O le mafuanga ngai alenga saura ngā upu o au o mātua whanau. E le ia se makua ngofo vale e vai a kunga lai fasi mailanga whanga ui upu makala. Le angai whio lolo le kā i le kingo. Na ilo upu ma whaamatalanga le angai pala le maa e le pala le kala. Ai maisea le meo le whaio ni tala e pei e whaaforinga ua moni. Ai le hiso ngā whaamaongianga. Uio lea. Ono le tātai me ila o whaatarandoanga rese so o mai ai. Whaaftai tele. O le tua lalo ma le tuitu ia malo fie. Ia maua fo ile loto tele ma le ono sai. Ioi. Maua le loto tele ma le ono sai. E ao ngā fo ia pēng o whaku. A ua kuai a fo i kaimuringu. E pingi a kuai runga i ka ko porkalame o tautai e manisi o porkalame. Pe o le tanoa ava ma ngai uso fo i a kungu i fafu. E pingi a kuai runga i le mea. Se i whaapupula ma whaailo ma kau uma le lalo langi. Le wha maongi o ngiko inga kaka ko ke mafuka ma kako whaafisanga i a soma. Ai i whamoni anga le tua. Ia te oi fwoi male ainga. Ia me se fwoi le tali i Samoa. O le atato fiso o taipea. Ia e mo le taimi. Alofa tele atu. Whasoi fwoi na. Malofa fitai. Malo fwoi le ono sa i Samoa. O le na ua mai ale mawha tatara noanga. Male sunga ya welese kalo fai. Ioi. Kalo fai singe i kamari. Ia wau mai lava i lungo le porokalame ia manau mai ono siona jadi. Ia le fai mai ai upu makala. Ai uio le tatu le marologa. Walanga o le fu wata vai tunga. E vai le vave o le sau o kako information peno fatu. O le wo vai kunga.
Nga uma nga or ka ko karangoanga immigration. Ia si fakura ka kala wala ngo me ole mai kangaka. Nga uma nga or ka ko karangoanga immigration. Ai sau ma le lisi ala usosile sau mai kua. Mau tangata pe ana sau no manu fui. Se o kangaka ilo fo ile kofia si pai pe kukusa mare kaulongo me kangaka o ka le fenga ruanga ale wo sau le lisi. Ia ola fo e mawalunga ile si ko oru ole si fai pule le HRPP kongo le immigration. O ka. O ka usira sila la samo. Nga uma nga ko fonga mai ole o ka uye masalo mianga. Ia langa le wo decline le visa ska mai ki ai le masangia. Ale o so mai le mele o so mai. O le fale kua o se kasi o mingis o yo o fai pule le HRPP o fai pule mua fo ile ngei le makua hika ma ingo i kangaka ia kungu fafu. Ia nga whaka kia whapenga. Ko ke kau make ange. Ta tato maralonga a foi bai. Fa feilo ia o kama fai news o le vanga ori mai rungo tato proklame. Ai mai se. Ia sunga ia mau se ka ko po amesi ka ko kungu isa mo pe mai tato maralonga. Whaongāle tautua o le Pacific East le masina toa Aparila mai e ono marmalo ai whailonga tupe whāse furuta e lua se lautala o saunia mo ana paanga. E lua se furu whailonga mo Samoa, lua se furu whailonga tupe mo i tātou I New Zealand nei, e se ina whailonga se fulu I vai aso teitasi. O lo whanga solo pele whapitoa na o le lima tala e tongi e lafo le tupe whaonga I le Pacific East mobile app. O lo awano fo le direct transfer lafo I o tupe I le telefoni pe ati posi sa mai lau se leni I le tātou account ai inga whapitoa. Mana tua e mawhai tongi au pili sa mo e whaonga I le tātou Easy Pay. Wala au mai lo le telefoni vili fua o varselau o tasi onono mo se la la lata tatu ia join. Pia siasi o tātou ofise tolu i au kilani o Tara o tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele. Pacific Easy o la paanga mo tupe wha momori I Samoa. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani New Zealand mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o wharisā ma wharititele I si o tātou aturu o Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausia I no whale, whaatotonga I no whale e te maua o malava I le unanga a le SMI I mangele. Pe te asesi atu ila na tutu atu si o le faso le fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaaso ta I le fionga ia Maiava Leslie Wolf. Telefoni o luatasi valulu o lima I wha. O luatasi valulu o lima I wha. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimera wati lea ua lua se furu biru tau te dele I tula e
E lima ia matou ia o te ronei, au te loa, o la ua ke ale kolu i Australia i merepone a ua te a fo i leono. Ia i Samoa ono o swinga o taimi, i fia whailo atu, wa ato tino vatu sili le matou va se tolu, ia male a uso au le lei fo i, le urupo o mai le whaleo o i Samoa, ia ua mantua tapisa ai le to tili. Ia ranga te lea, ia o le to fatu i vasa po o Mr. Elvis Molly, ioi. I runga o le tātou programi. Ai la le mele wo vai ko ingo waru po o le uru la ukama le Samoa. Ale wo vai ku ngala ukama pe ya la ukama wo fai hipi. Ia fatalo fatu lua vase lua. Tio mai am mai au no o programi. Malo le. Se fu mangue la sunga faton wa siata. Wayange o pa ia. Ya, se fu mangue fo ile. Mai mo mai tapua i se ka ko nguri ngi kaya matango fiere lo po le tua. Iom fai un ka ko kwela fai mai fanu ngalele longa ngalele. Molonga out itai. Le wa fuan ngi kaya matango fie. Talo fatu i mai ora fai ngadu ngare tua. Olo fatu na paulia so se vai ngore nei kelope. Ia wa lava tau asuina li vai oleola. Ia marka mo fai nganga ka ko o makwa o ban mafia pia. Ya, pakalo vaku koi. Kei la tōrong painga mai mua mai lene kula. Ya, maror se fa manguia. Talo fa tu lava o le tato sui mai au setaria. Le atunu au le nei te tonu o le pangeka o merpone. Talo fa lava. Alo lava. Sunga le pangeka au lei. Ya, tau tu sa mo talo fa li. Sole, kau le pa wako li po sa or kakaru ke vai kui. Ya, whawhero ai nei tura whiawhi, la tō whārwai malai. Ya, o kei loe le koe whaasilia se ngā omanga, wa mai ang whakurima ia tui wasa ko e whai masui o tatou. O ngai a kako, waenga whai kakala a mai Australia Samoan. Ya, o nawa mai wa whai se suinga. O le mele le ngai le anu umi o lau sunga o le whaatono tatou porkalam. I lau malanga le ngadu Hong Kong. Ya, sa oe kala le silo makuanga. E fo i marko i ngai langa malanga. South City. Mai voi o vave na ku ka mai fa mai lo makua ye wa vai la ye nga ya o po o ka mai ki sa ngara o mi furu ya fa fero e tu la fa fero e mabalo le tunu so sei tu le la lo langi fa ma futa mai tato proclame matango fie o le tauta ya e mai fe au manga renga ne ya fiafi ya o fai u fo ya fo fa o ma sa fe ngai mala tunu i so se va nga le la lo lang o fe lava le te ma futa mai fa fero e mai la lo faleo sa bonai Malanga fala lo siat. Pai fatalo fale ngale le yo le to wo misia vo o lua. Io wo misia. Ai o me malia la lo sunga maupo o kamokota io. So do kala ko ri o lai e yai yakor ka mai o. Hong Kong. O kera ko yai yakor ka maro i rumai o kele o fale ngai mo mga ala ma meo lai ya ka maro ai ku va kasi me au ka fo ka pura ma meo ka ioi o le ala u fa pesole e famous ka mai o Hong Kong ari o le ala o ke fi siria ku ngai wa le anga ko wa mangu or fisiti o le a se me mata utia sa e fai ai ioi e se me makau kia sa e whaia i Hong Kong i sai ngāri i o lai pe i mo whaapinge wha mau i ma wha manga kua pia o ea i Elvis o i lāku. I Hong Kong. Ia. I o i Hong Kong. Ia i Hong Kong. I o e avu ke la kus. E ngā whai malanga mea ko i ngei. Whai malanga mea ko i ngei a warunga lai whasingo boedele ia mo meo o fuanga o siti ngei matpongi. Paula sa whasingo ale mea boedele anu ngai la ko map. Ia ngāla le ngā pamera i leo siwa ngai o le au mlo waka ngai whapi o i Hong Kong o whako ia a mawaso kakai i lunga ko wharpui o i po lunga ko o maraka alo wala varanga ia peon mera ngā wa e lakua ka wapua pui waka o i Hong Kong ia o ngā kuranga li leisa au ka mawhaia mura ko malo e pui ngai kakai o mai kongo matpongi kakapui i Hong Kong ia wa ka mga ka whare li lei le lako ngangwa a ka whai aku iei po how are you mai are you single? Are you single? Kala me peka ke 5.
Ia ka kei mai are you single? Au fa aku. Yes. Ia pe on mera nga na ya fa kan kan mai ka finge kong da Hong Kong yo fa ba. Sei uma na tem le ko na foi lá ia le. O le an sa Ia o ngor pe ka besidi. na oficina. Ar ka uso ya mau. Ia nga e lu mau han ta le wai foi me ko sem han. Wa ko le uru sem. Le la tik wa i ka ko sem. Ai o fa mai ai o sikareki. Awai le ta fa to se mana tu wasiata. Ya wai e lua me le nga fa pipi ia ka kai ia ku ke kele fa pe. I pe ngo balanga ko ya wi i Hong Kong ko isia ko mai ka isia ko mai ko ngabe. E lua me le nga fa pipi. O lo sa o ke Cadbury mo ke run boy de i fa nga pa lo. Ia ma de sikulanga o lo kausa i dia o o so kula fongo i la ku. Yo ya la le sa o le fa sa ka le fa mai ia. Ya foi ia ya tu vas la fa mai la sa. Are you single? Aku sa fa palang. Are you a single lady? Pala nga fa lo. E voringa mai nar ka masa o sa pe sa ka lady o pe wala ko ke vai le ka pe ka po o re uro ka e oi ya o le era ka pe sira ko ya mau vai ange moi le sa nga le vai malai o lo ka sira ko ke la vai ku la son ke ngi o le ka le ko por kalam a vai ku la po ka me la wori e Hong Kong marang ka mo au mua marang ka mo po le ngos to le po o fak bui o fa nga ke fa mai Ora nga mako mai I kalonga lakapi o mangenang makarong masiak ka papel o ko ngofa fa ku sio ko ruang ma wa I fa kero e are yo kira le aw ka mai kin malanga la wari ia kan kong mai oi yo kin le aw karon malanga la wari o ku makoso ko mas ko inga fu mono ma anai me la wari ia vai la la wari ia ko le anga o te rua tui o lai le ngor ka kama weng o le ngonga ku se le o iroa I ronga ingoa lea. Te la tu la lai o Mr. Weng. Ai o vai akula e po o la le ngorga. O le fōri ngorga ka. Ia e mio e. Kai minga ai fo kai mo le lai malo sira ia ka kama ale la u fa maungia. Leila ele o por me la kausu e o la kausu e a kongula o ngalo fo I mai de ta o to la su e oi I Hong Kong. Ai wa le fa taiwa ma wala va no tau tu tui o le aka ka ku sa o tatu fa tatan no ai me se ke ro penga ro ma mai la tatu amata mai sa mo pena ma mai ya lo sunga maule fa karkaranga le nga fa ya ku ngei ma le tua so ro ko no ri ka ko se mari o le ngo fa penga nga kali ka ko sem ku lo wa si sem le nga ku inga fo wa maliu ia ese mai ka ko original sem mo le ka sa o ale le ka fa le ka ngala ale wo ke ia kuari o le fo ia le si sem le ale fo ila wa mai kuar ku si sunga se tali o le ase le o le ngai kala ia o ko sa mo wo tatu wo tunu o mapunga I fo ile sem le ko ngor si o ka ko fa ya sia ta mo fa sini o wa ka fia ngai wo ma fa nga mo sa va no ta ma fo I o le atari fo ya Sam Yang Yen o fa I ya por sunga fo ya welese o nga o lo mai ya sita mari I le lunga o le post sa share mai fo se tasi fo o pa anga tato pokalam ka ngola share mai post sa fa ele era fo ngel fake page fo nga le tapi o le son kaloke mai ka ko nga post mai le lunga la ka sika mai imama fa kalanga yang fa mai dai o le ala ya ka ngia mai I la vai ka le page nga son kaloke mai ka ko o kala yang aku si runga o fake page nga o kala umanga yang kau kala I o mo wate se tu lo la fa fonga la tunu o kala uma lo nga o le li ko nga le ku fake page te ka ko nga ina ku sai man fa si nga o lo mai wele se lunga lo ba aya le comments nga comments sa o pa pe kai de to le lo tol ne tamari o wa le page te e nga e fa le ko wa fa le nga mai lo mo lo kamari anga fa le nga mai lo a inga ma me wa ko la vea fo a bo le ko ma ingira ka mingi o le page na ngo ya o comments sa o ya sunga ya wele se porta mau o Sam le yang yet le kali ide wo ko yang ide me ma se ba nge fo la fi ma la fo se upusa inga ya ave ese mai lo na tali
mai kua inga makusinga ya fa ya wari e fa sanga ia ka ko ka kala ngoi fa nga ya le ngore ilo antu wa o le wo fa ya sa o le ko ngano antu le ko le page le a son ka lo ke me ka ko langa o kala ya ku si page ya o kala fo nga le fa sa lu nga fa kala nga ma se kasi fo yo o kula fa sala yo o kula nga langa ye nga makua i ko e la ku isa mo ngi ile a ngor ka ko ki fa nga de wo ye le a o makua i mamao e se ama nga ku ngala me ko lo nga release mai kwa si ka bati ska mo sam ma sion ko rua pe fa wa eser samuel le wa nga ye le wala ko mai ave wa fsiri la tunu ala me wa le ka fi umi samuel le a wa le mai no officer le recommend ko a me ka kala ko ya samuel le e ka wala la ko lo a wa o le wa eser le sam le wa nga ye ya wa ka la o me si lo ma ko ya ke wa se ko mo tu sanga se pa mai mau fa ko nei maya e alofa si au kama o ko inga ka o le ku yu ko le o le ulu na ko la me fa mo le alo sui lo ngai ngoa a wa ngai ko ku sia ya sem nge ke o ya sa i ngol maka upungi a ku ye le che ya eser sa ke lo la oi le ko mo fa ye sui mo pe pa mariu yo wa nga la o me lo mo ko po le lo mo ko ngo fa ku mama o le ngai o sono to lua po to ina fo wa fa ilangi fo lo e ngo ya se o me lo ke lo ngai o le fa kupula ia saidi dinga nga o se male swe yo ala me ko inga kala mai se nai kai tamal pala nga falo afetai ono me ta upula tele ngol tato por kala me Elvis po to tu vasa sorry o le aso fina ngalo pera ka ule mari ele me o fai o le o saure ka ma ko ngo os ka mikiki tu no si alo fo ilea o se mi yang yeng le wa kolu ia ka kai wa ku ia mai lava e le ku ia le ku ka ki le upule o le tunu ulenga o le ku ia mai le wori ia le ku ia mai le wori ia le wa isi fia ka ka o le ala usau sika mama fa pe mai mo e le isola mai longa ka ri ingi usira o ka ke o fo le fefe o ngi ka ngi kala e le isola mai o le fo matua o fo mai ia asita mai tau wala mai siona tali I pepa malanga kus folau ma ticket ma mea uma fapenga. E whaelo ai, e le I koe saua ka mai zingi usira ka lumai le mele na tupu fo isi ana wo ya tua. O rea sa ufinga ngalo ai lea, koe inga maka upu whapea ma lea afia o tamali anga o tangata e le I ai kongu kusa e le I whapea na whaiane la tō tala o la tō lea na vai e. Malo asiat. Na ka amaka kuia la sa ukali ya kui lau sunga fo ku sama fisiri. Ka amaka ku por kala me ma fasal launga fasal launga le a fa social media lo walu dunga ka ko Facebook ya malunga o fenye yo. O ka ko YouTube o ka ni umale ke fa interview mai asia ka ngaka ni. O ku fa finyo ku au. O kinga o ku au. O ngisi peyo fo yo ngai keisi malo ya le ke fa interview mai lunga le kala me oi le foi la wo me ka ya o le makamaka ku o le ku a sia foi ka me ki sia kri ngo ya sample le foi sa lunga la ri yo o le ma ngai ya na le awa o ku a ngai ya fai e li mongi ma mo hat ya malava ngai ma ele ngi fa ma ngi ka kero pu aku o ka kala mai me ya fai mai ya de ai Ala ma ko kala ngoi behind the scene ala ka ngoi mera kan ngoi kuat pama TV. O mea ia le ka ko ang may muar ka ko pe afa o fia ka ko pokalam. Ele le ka o fi mau mai. Le fa fonga mai. O le sa ngoa ko fa fingo tu au. O sa ngoa ko tinga tu au mga ka ka mo. O le fa sa wa o mori mau winga lava me lunga ka ka ya ngi. Ele ngi me abo ele ma ia dele. Nga mo dia le ai mo menga me le malama pula le va ang sa we sa va au mo ya o le si me fe la kala e ano no ai uma menga ka ai nga wa inga ngi official le o mangi bang e wa nga uma menga ka e oi ile mera o ka kilo ko ya sa o lo la kala le ku asiakta ma sa lo do ska pokala le sa wa ngo sama ma kala es Ole i ole nga S. E nga umar sam sa SAM as ole X SAM. Papiro mal X e un sa un tsi me papinga.
I ko ngā mea le pe o fai pe o wangi mea pe o ngi mea o. Pe le ngā maku hui dere na kilo iai. I le mele wo iai. O sa o kare whasiata. O maku a ova mare le pasi ko lo wo for me wo o dako. Ka Malo. ko isu engo. O Sam. Ma paro atela. Maro whaftai tui vasa. Mau. O le ala nga wao ngale au mai fo esi tamasi o le wa o yana setting nga le video le fa tala ngale nga ua ro fa ro longo langa inga ia mawaingi o mangaku e fa ia ofisiri ia inga ua fa mai ta mai fia sa ulunga o io kamao o sa mueru le sta mitile titile o le o ke fa longo ku fa karanga ngale sa ia lunga ia le ata ua manufui male urupo o lea o fa ia o mafili io e mo nga ngi fukuri mangu ka ko umane fai mai. Ele ingi wha maungi anga, ele ingi mai o hia, o hia sei me anga waku ngā o kala wha alongo ia sa saungo ia si sunga le ataua. Ai kala ngoa mai lofa mai o fact, o ia lai sau ma fact, langa le maa ngai so o kanga nga ilwhinga ngalo tui vasa. Ai saunga anga fact, ka uma yesi ka mai kikilea. Ma ka uma ile upunga wha asola ingi usila inga ua umanga kupuru mele ia tua. Lea langa maua ngi usila pala. Ale usau ngei har kamaor kama ngei whakoa uma ngei a kuar ma whakarangonga. Whaasase ma ngei mea le se mea sao e kasi. O le aso ufina ngalo whaale tangata e te tau ona i se whaatua tuanga. Ale a kungu umare whai ngā malo i mea kā kou ke whaasoa inga, makala kā kou ke avakua matulanga whapena. E tu sa yor fa ma le fa metalanga o fa ku mai ngi ka mai kiki a o fe o fa i ka ko sem le o maliu o le fo ingo mai fa mai wa ka o kingo re ko a luo si sem fo ilenga o le sem ko nguranga o ka o le ale me o kupu ngi ka o le sto ma tau mai samo Pa tai asia ta mo fafsi. O le mong ya. A war kamane o anke ru le ka pisa ngi no le mele. Ele o foi samo. Ele ongo foi samo. Ma o anga kala fo ia fa longo. E mau ki ngoa o ngi kala e mamuru a ku ingisi o le matanga rengo leo. Po yengi anga wo ko on tanga rengo leo. Le ma ku fa mamuru a ku fa makalanga. Ma fak wo yonga manga. Ma fak wo yonga manga. Fa anga o langa ka mai kiki. E fa penga longa winga ka fa leanga. Ma ka fa ye mi milo se me. Ia le la ya lu pe wa lu milo ya fo nga. O le ku langa yo ma ka upu samo ngi. Ele o me se kai minga ya e foi ngale swafa le o le kali ile o skamau o si tamaho e piona ye fata no ngane la fiafi lu pokala. Ele o me se kai minga nga va yo ya e foi lu. Ai nga va ai lo le page there. O le fake page there son ka lo ke le share no le HPP supporters. Ile sa mala ko le ngaka la o sunga ya bolese. Por tamao le tali o le lo mai no le page there. Makusikusinga ya. O inga o tau inga makanga uma so o kanga ka matikile la ko fam kalanga uma nga a fai kau mai na tunu o inga ka dir fisi ele ai se winga fa pe malanga ye ka ka fai mai ele ya ru fa for ka matikile e ka comment e lo arco pe pelo langa de malanga fa for sem io sem de la ka di o welese ko ke pe pelo ma ko kuskusinga langa ele malanga ya sem io o ke nei lola po fe le fa vai mai ia o le mela ngai ele o kisai kaka o le lai ku o lo ala papa au saboni o ngai pisa mai le ka mai kiki ngale wa fai ka ku mo ngi fo ku ma malanga fa lo seta ma lo fa petai ole me mata utia le nai le mata upu peno ta fai atu ole upu mongi ai la uia tala au tatu fa so to se o ke o fo o pe afa pe or ka inga fa ai a ma ka unge yo so enga ka ko leo e o fo lo uloto pe a fai o le ku ainga standard le fa o nga ye ngi ka ngaka ka ko leo ma malo tu lo wa matanga ruenga i pele loko ka lo fa fo ingisi o leo o lo o aka mai makulanga uma a o lo mi fa ngiu ale ai fa pe ngi ku e nao na fai atu tala. Se ore kala ngi ka mai kiki, ore kala lea ka mai fia sau e kongi mai. Ai ua pei o ia, o le winga lau te fai atua i le tounu no foi samo. Se e pei e kau li lifanga yo i ngā leo i mea, i e pisa mai ei leo vaenga ia. Le ala nā le no te fai atu.
awa a ku se siku o le la wo mai nei fa mangingo mai pe ona sau no mai fo ia le sunga le atawa a pisen fai mai o le nga fa pe uma kako la kako ko fa fo ia sau ngo fo ile le sui pale mia le nga kako ka fai fa la wilo uma inga uma wana tuor fa tal no nga to no le nei na fu ai lo nga fai le meranga ai uma enga ai ko fa la wilo mai le kingu umuri mudi ele o se fa kongunga ka pengeka e foringa mai nga ongi karkalangoanga po ongi alava ae anga ya yor ka pengeka a fai lai lo ma fau ele o se pe ele o se fa kongunga lo iar ka peneta lem kakawayonga react le lo yasili fu ai le ngofo umio le lo yasili ele fu se leo le se mingoi o le ala le mea ua fua ai pea o ngā mei e se whaualo walanga o lautala. O le e feso o ka iaku. A or kali le au mai. O la ua wha mei e se ngai e le o ko iai le case. O whea lao mea ngai le whaonga. O le alava active mai la le whakongunga le po se whaukuanga po se kala po le alava mea kau ke whaingoa ai le saungoanga a le sui pāle mia sa au mai. Ale usa ngoala ia le kingu fa mai la ia le kingu lang fa makalanga ele o se faka a ole lava la e fa nga le si usi o meranga o la active vai la le fa nga o le mingiska o le i de maka upule wala inga le kadi mai inisio o mana onga o le tau fa fisiringia ale a ole siku o le pi le fa nga inga le fionga ka mai kai pale mia nga fa kuanga nga mai e wa le pumongia ele o fa nga e fia mer fa kuanga le sa karango mai e ia langa sui pale mia o kara sa waranga ele o fa nga em fa ka o tau mo se mani no le mata o puru tato tunu ya partai ya seta a foi e sa no ga ba ga le pe o nga fa mangingo mai e sui pale mia po ia foi sa ave ma kai ka yo malo nga kai mi inga wa fai malanga tama tai pale mia foi fontanga ma ele ole afa esele e sunga ole fionga min star tanga lo le fionga ya fawalo Harry Sosta ai ma ko foi ole nga ko ka ya le min sky pole ole pale mena inga ua fesili ile fai pule fale ka ngumerfa ya le ngoma tua ya alevena sa le ka kau langa kali mai le minsta ile mka kongu re kongu palme asa kau ku se kali mai pe kali mai le sui palme por ka mai kai palme wa le sa mangingo ma fa se ese le fa se ese mai maka upule onga o le lako ba foi le fa ainga ma le susunga le di fai pule o lo ku ya por fai pule fa la kang berko o le wala la kai ka kilo ye pe o ma dia foi la usau no aset ele pe foi le ka gia mai e pe ele o mi me kuskusia me yang fa sa pe ngi me ka wa ka dia foi le fa sili mal feso wa inga ofisile le tunu nga kan ai pe ya o le me bong ya o le me lang sa ngoi ko me kai pa pe se nga o le kai mi nga ka ngo mai ele sui pa le yem fa sala lau ma ka ngofi fa lau ke le nga kai piro se me mo o ia sa ave ma mata ita yo le malo ile nga kai o ko se ai le ka kai pale mia I fontanga fo para ka falo malo fa tai tu vasa mai so fina ngalo au ko polika ku kapenga ngo news ka ku faso langa wo mi fo wo mi sia udua ka ku faso e mata upulo tele ola so fina ngalo o ile tu langa male peiwa e peio a ku se siku e peiwa le wa kau fengu mi ai nga ya ka ko wa miu I kulanga o fasisi langa ma fasala longa fala o tele mana tua foi tu vasa tele to ina ia to fala o tele so fina ngalo kasi le swinga nga o mai le fa to ile to sa mo o tasi fai o le ar swinga le karango ko esiaka o swinga le a we ar par mia e ave a langa fa ko kuanga ri sui par mia e fa wa o per fa ngor kapingeka mana tua mai fo I la fa karango nga o le fionga ya fe mata kama makukua ya parusa lue ile lua kausanga karuai nga ua kofia ve mo konge sula ai le malanga mai sai ai le vaenga o le saunga fe mata na ye sau noi fa pe ke asiaka o mako vai kaimi mangkor ko inga sa HRPP kasi vo ile ka nga papa fo I kai kula e pa
anu ese mai fo ia fe makai fa mai sau no nga to ina ida mako vai kaimi a o HRPP o ese mai o sau ku ngai e le kai usuia se ka pengeka pe a le yai ku la epa e fiwa kulo po ai nga sui pale mia yo ke lo longa ka kai mi po misa fongi ia ofia menga o mi maka afa o la uofo o ai o malava you name it po ai ngisi o sui pale mia le ai lava se ka pengeka usuia se ivanga nga o ye ko malo isamo pe away pe a e fa pa fala uma me I mai lo le fast sui lo le la ko angava manga ko foi o me ia o ai o fainga fa vai me o fainga fa vai e pule ya le fainga malo ia o leso government of the day le la wo mai la ko sui nga fainga sa wal pale mia fa mai ia fia me le ai e se me la ka ko foi fu ka me a o away ma o pisi ya a vera o fa ko kuanga ngai ai le sui pale mia a away for le sui pale mia e fili ai pale mia po ai le ke take nga kai mi la vai ala away ai po le afo ila fo le upule fa nga le immigration o le interim le interim leader fo nga le e nga ke kai ia ai fai la var kapingeka o le mela le ko pui ku va sa jovinga o le pe wale o nga kasier fu kia male umele o le nga away pia ia fia me e ma fai ala nga fai le kapingeka o le me mau kingonga e ma fai nga fai le nga ile o se HRPP o le fast le wo sui fai nga fa vai a le ala wa kala ngo ngei le fionga ile sa oli ia kuala le sui pale mia ma mingiska ma e nga awai fa ala wi lo mai le me o yai ai muri yange ale ko sa ule kingu ko fai mai ele se fa kar meranga ele o se fa kongunga longo winga ele alo ia so orka ko fai nga malo le ia ia alo punga mai me le alo ia ma me alo ia wala nga ka nga pike fu ai fo ile fionga ka mai ka ipale mia e koe upu ia ila ko me I fai mai. Ala so fina ngalo. Ma ia lau fa fisidia sia ka ko fa so ole. Ole sau la balo fin ngalo fa adi mai lau sau ngonga. Ale fa solo ma fa wa kele a ka yo ke makamaka ko I ro ma fa. E pe nga e sau moa. Ole wo manga ku le malo I le sunga ya tuala pong fa siu. Ya o awa yakut ka ko par mia fo yang fongkanga mongku kuang ya o ringot par mia le wa mai sang wang ale pe kau mai kawa ele ai la o fainga ku pua ma fainga pokara mea yang fai I le o sausia si sui par mia au mai le la koi unga ale le ma se fa nga mai ale nga ma ko kapua ma sa mo sa nga sui par mia Yang fakar kari doa wale o memori sui par mia ngai o lo ya sini. Ale wa luar ka ko mera o ya kungi. Sorry. E maka kia le mera ke. Olo inga a fia mai par mia ya wole fa nganga le fo mo le ar ka pengi kare nga pangi. Dana le ko inga mea fa pia. Pa ki kilo. Olo mera le meka ko. Usang ku ka mera sa pasuya mai nga ai ya ko mangkali. Usa e se ar mera nga fai esko ingo esi skama o sui pale mia man la ko kaiming kapua ia kuai le wo pa ko ngwane le par ko ore akamala I pan sui pan mia le lang fa wa sui pan mia fa ia le si fonga ka ko pan mia are wa ma ele so ese ma kan kai ka poia ko wi ri fare re e ka ko ka bona ia si ata fa masinga Ela vo ko fe kuia ai le famosingo nga mawalunga ia ma famosingo fongo masua. Wala I loa ngai la tangata. O fe asar va punga fa mai fa o fe le fa kunga fa ngai lo afa mai o pura o ko fa nga pe fa ngare. Se vai. Nga ka wa ma ve singa me ku pungi ko ngame. Ma fu mai ala o arka ko fa fongo. O ngane mama me ka ko men ngai e fiu ala ka ko ngai fa ko le lu ia ku me fi fa ngolongo I se me tonu ma se me sao ai le anga o ma lo si la wa fa ma fa ai nga ma mo me ko songa a pe foi a fa ko ngal ko ngal pale mengi a fai ko kasi ko ngal ai
O le epi pi ko marka ma vo le kase alo ko ma auntie alo ko ma uncle pi ko ma nephew le ai ro mo kuan me nga ia ai fa ko fo ia sia ta pe o ia nga kilo ia wale o kasi mo ngi sap sui ma sap sui le o fo ringa ma sap sui mo ngani le nga lai se na le ia o se como fa ko ngi ma fo ma de va nga se o kare no por asi kari a fa ia wo ma voia kai kari Maro fa taia tui vasa. E fa tala fonga mau ka dir ka ko ing. Ai pa tonua, le e fa tala fonga. Ai ele se ser kulanga wailanga e peno ta vai atu. Ai tango nei tu lo ma fau fau sa o lo ma fau lango il fa nga malo. E fai piki ko e kau confuse ai o le wingo la tala. Mangingo I ole press release nga mai ele sunga ya duala. Nga makua sa ngoa le lei mai foi kuala pu ele le sa ngoa au mai lungo le media government. Peia o meye ma sanginga release mai ai sa ngoa foi ele fionga kama kai pale mia. O mai foi nga fai foi le replacement. O le replacement le nga fai e tuala. O le a mei ese ia le fionga fa walo male mata upu ele mei ese male leo ai mei ese mal maka upu le. Ai o le a mei foi ai nga ia. O le wingala le fe koe la kakala. Ai uma enga. Ai koe o mai fo ingisi mingis ka kulo wa fo I langa o le ma fa pe mai. Ele ai o mea nga ele se fa ka. O le fesiri la o le ala nga mea. O le fesiri nga lo ma fo fo. Longo winga yengi ka ko fa ka ye fo ma meo o por fa. Iyo walanga ka nga fa pe fa tonu nga fa ka fa tonu nga ka peneta. Ai ka ro le mar me fo ile ole faa ata la fonga. Iya. Sakau fala. Ia nga fala loa. Fa ata la fonga ile ngi mea mo. Alo winga la nga saka kaua ilo ma fau. Tangata mama e rofa ese ro rofa fainga malo la nga mafua mau ma Elvis la ukala lea. Le nga o ke lo ole fainga malo nga fitfiri le akua. O ke lo mo ka kong. Le ala nga ya la yonga ka mai fa ka va e yonga fulu. Ai le fa pe ai la o se lau pa senge uma le mama o kanga ka ole ko kongwai ma fa ka u kainga me fa pe. O le fasi va enga le na sa no ia Elvis ia tu vasa. Nga ka ua ia ku vasa va enga le o fifisi de ko ma. Nga fai le ka u konga ole a ku e fai me fa maongi ma se malea ma me u ma la turo. Ai inga ua kali ia kamare o anke lu fesilia aka nga kale nga fa ia. O le fesili mai ka nga ka po le ale me wa pisi vale I fu wa fa ufa penga. Le ale me wa ku I fu lo wisu maka upulea. Iyo le ale me ku I fu lo wisu maka upulea. Ai sauna kadi e manga kadi mo aku sko ingo o le itu o le atawa. Ai fa fonga e si usi uma yanga me ya. E si usi uma ya kia umar ka ko por kalam. Ma fai mai o le ala ai la vea mai lana fasitali wa alo wa feral fai ai sawe malanga fasikali fa mai le anga e ile maso okanga maleala malimongi yes o lo so okanga uso ru kai ko lua le ala fa mai ngeila ir sunga tu vasa pe le o le me e ale o kupu o fai so okanga le me e wala nga so okanga foi fa walo malimongi e so okanga fa walo malimongi e so kanga fo ile o ankelu anga ia fia me wala o le alwa ka ulangi o longa anti ele o le me ala le o makua fa le kongu o manga ia ka ko wa mio o fai so kanga mele mana tu lo tele o la so fina ngalo pa saya seta wa o kongu de baenga de ele se la ula sa wanga de baenga kongu de o le memo mo o le la so kanga male ala anga le alwa ngo fo le usor ko ro le ala ma kausi fa nga wasi pinga ele so kanga ya le ala fa ngo fa pengi ya le pisa ka apura fa ngo fa pengi ya o le ala ngo ai fa nga malo fa to tude tu sa mo tas ka kala ngo mamba o me sa o ma mo yes o le siku asiata langa o le o ki ka fia la vai ko kongo o la o ke le fong le fa nga ma mulu ese langa kuskusinga po langa message ka send by the messenger ia kia
Ile kama i feke sia inga fo i runga wai kama ya kia ma se ma palau vare se tu lo lava. Fela iai. Hai uanga mamuru mai langa kala. E kau ke fiu e kau fai se me. La si la fia me la ko bangofo. Mai pole ama le sa wa ko faste kalianga ia fia me. Wow. Lea la ke kau fia lava i. Wow. Le kuskus lea. O ke mafau iai. Mara sila ku o fa me o anga mega fai fa to tuera tu samo tas ele ele ngi sa mega fai pak ya ele ka ngai ko fia nga me ai ile maka upu la pe on ve se ngi maku mai longa isu wa le kali le sa ka wa kali anga le alu ngo fo le uso por ko lo le ala pu le rimonia ya fi le malang le mar fa ga usi pinga ele iso so ka ngai maka upu ya se bangu ka ke le lo fo ida ka ko entu lunga il maka upu yo ar kulanga lava ia tu lo lava fa fonga fo tato fa nga malo il tamata ipale mia ma langa e ka kaunga nga faiso ka ko manga kulanga o le nga musuia o le tato mataisi langa ma fo ka ko palo ma ku wa ku ka fa ku nga o mai se i fai se swinga ia langa pe ang ka karango ile le mangingo fo for sanga nga mai e sui pale mia nga ka e au mai le mai fafo e au mai le mai fafo ai pe kai ke wa kali ko kai par me ko par me o le ya le yengi e sa ola ye le mai Australia le ga lu isa bogi ai ese foi la ko maka ele o mai ga lu fa su suanga o le o mai ga lu e foi e maka iku po o angi me so soangi mai ai le malo Australia i ko kongo tanga le ye mo me o cavale ma me ye e au mai so soani mai ai le o mai ele o fa su suanga ya le o le yang sa ngo e twala il fa kala ngoanga i kai minga tu se fo tai palmi o leo e malaka mai fa fo su nga ya se ka kali ku le mal le tu la fa sia ta fa mo se mo ngule i le ba sai so fa si le kwa ma fa mo le la bangi ke wa ku vale fe si o angi me le ringa mo hat nga fai mo fas o angi ba le ke puncha o angi nga me fai mo fas ya awa kuskusinga yang fai mai la kali kwai la to fa tu vasa wa kuskusinga yang kusibe kya bang kuskusinga ma la fonga ye fai mai luang por kalame pe foi ngai di sang por kalame nga kangi masusu en fai mai sa kau ya la uringa nga foi ke nga manga kuasa nga renga le sa fai le il fa tu le tu sa mo tas ya yo kupe po hangi kupe o hangi ngi me nga la foi fa tu ai nem foi ka wa pe nga fa fia fa sang kupe nga la for fast e kusala nga fa ka la mala ka di maka la sala mala nga fa lo okay ia fa tai la au te langona e uia o ngaruenga ia na tau fai e na aru fai mana mea na tau alu e tau fai foi lele ina ia tau sao ia na me ia a kau alu e malana staili le tau fai to tonu ai latu ele whakanga ele a kuangi lima ele a alu e roke mea ia langa o le la whakulo nga malo o karisa o nga tui vasa tu lo fafo ioi kusai aru aku manga konga fiki ua tu elea ua tu palapala even to the point ele ausia ele handlinga kama lea mea paia mea mamalu ioi ma bila ko sa wala kula ai la kuro inga me fenga ya lenga vave mu mea ioi vave elanga ele ala winga nga sila fia ele akua ele anga va ar kama lea langa wala va yer kaimio Yesu sa yuka ioi wala var kai mirenga nga sila fia ele akua o kama ia e o mai e ili le pu maalanga kama ia e umanga faile maa kongi le maa nga ili le pu e umanga la for kaulanga o nga ili le pu puru o ha ule nei fauta o ha ule nei kama ia va veloa nga faie le vaenga lea o le awala ya ve ese ai kua e ve ese ai kongi ai fafo le la walu atu manga kua foi la le ngā Lucifelo nga fai nga ua kongi mai lalo o le mea piko silia nga ngoka koe fesidi le kua ilanga fofoanga ile aka o langa fofoanga pora ele mea nga le kongi e Lucifelo koe kakala kongi anga isisi mea ai koe kakala mea koe kakala mai le lalo e fao so inga o le winga o la utala o le ala ua kongi aku ngei i fafo wa ave esi
ai alu ai lo marka malo fa sanga mai o le tala leu te tau fai atua e kasi ar kanga makuangi fokuri mangu iai nga ola audi ele ika ya o le foi watuai nga kango si ali i unsent nga message ia le la fa ku sunga mau wa ka ilo foi ngirua ava va pe ku sa foi le ma o polo kai do watuai la nga ngofo unsent a o nga o so mai ya o kango screenshot uma nga lai a maka mai ia nga sa nga a maka mai runga fia ke au le fa mai I've always like you ma me uma fa pa o kile iloa le wa ma fu no fa so me le nga lu ke aka ke le vai nga le te sa no ina mau ma fa penga mai fo ilale makanga fa mai sa nga admire inga por kalame pala mai si ba umia ai kasi ale me ngai kai o lo kango au mai luma le ka mai ki le pango ka vai kala le upu ya le mai le dia au tango au mai luma pango ka le lunga por kalame anyways ele mai mo kele le savili ai ona o le toi fa fo inga mai na ia fai iso lo fina ngalo e kasi ar kanga makuai kai mai iri kaka iai le anga e pau fo ile or kanga sa se ia le waia ola wanga me inga la kwe kau fai ianga ka avali pau ale or kanga kango se ile pala ka ola o mea le ile kau la kau fai e kau fa sufi ai mingiska e kau fa kau le finga ngalo mingiska i ka avali ave iai ia yanga len krusa le yanga ye kire ka kai mori mau me mga vakua mo ka vale le yanga second and wa le ele onge o mea la mori mau mai tanga tai e karakala ngo mai o isi au ka koronga ainga ai fa tu la utala wa avelo ngai ka yala audi ele sao yala audi wala ngai le fe koi ngai mar mingiska he's a new boy io ele is a new kid onar kala la audi le fa it's just a new kid on the block wa avela longa le fia iai ma mea la alua ye fa nga longa ko ngeki fa ainga i le afionga i le kama kai pale mia ma fa nga langa ko ngeki fa fainga wo ma fanga ma se kasi o mingiska o le foi ko kongo o kapingeka e ui mai ai inga e ui mai ai fa sanga kau de sunga mingiska o le ngai loa uma lava he sa mo ma le lalolangi akoa nga lainga kur fainga malo ora kai me ka kau fu ngo ka ku kau karasa o me ngi se fa fonga le mai ai ka ia e yoi ora me la le o kup wa oso e su e anga au e koe kau ma fai sungu i ma so sofa mai kokong ngo fa longo mar koko ai anga vai lenga ma lenga o langa fa akar ngo anga lenga fai ngi ma le media le lido o kanga le tau ma fai atu asi se fionga po sunga le atau ai fa fonga vela le songa ankala fa mai kasi ar mingi sky fa ko ko inga e fia me a e kango nge ye ku fa ma fo ngol poto o le wo ngofu fa le anga le va o la auli ma fia me a ko mai nge lu mai le me or kanga kai ke le ronga ma fo ma poko ma ka mai ma lo lokor ko fa o le defamation le mele or kau fa le anga ale wo matua maua wo makua maua foi le fa fonga mai la auli. There you've got your evidence. Nga wo makwasa ngoa ya mafape mai. Len ko fisiri pi akama fisiri nga iali ata wo mai oi la fi oi la trust fi me oi la trust fi me. Wa vai ai. Oi la le ka uma ia nga sos. Oi le mafu ai o ngai loer kamalea. Oi e mafu ai o nga mimikar kamaleo ankelu ma fifeke ya Samoa. Ma le ko e ya Samoa ma so nga fai nga kala fo fa pe ma fa mai e fa maong ya ku ia fa walo ngai lo audi e ma fu isia le u ko fa fonga Samoa la nga le kala ngua maronga anti o le ala ko eliki mai ai I kala sion kulo longo winga o I ala le ko eliki mai ai e fa nga kanga mau sa o ma se I malea le nga u fa a inga mea ka I o fa mangi kanga ai le fia ia le me finga ngalo ai ma le oio le akungu e sa wa upor pese alale fa fe kai ai le fa fe nga ma upolanga pese wakangi le akungu wakangi le akungu iyo ia ni ro finga ngalo wa manga ia se ka kom ka up malo ya mo ya tu basa ia o le mea le wa tau ngongi ia to fa ya asiat
ua fainka lava le mea o fai asi fainka le mea o nga ua kau fai fepunga mo mai whamalama. Anga whapea le whaongaraka kua wala ia sola e ui whale ma feikoa. A kungwe nei anang on mele wei. O kau filosofi mai whamalama ia kangaka. A kangaka le filosofi mai whamalama. O kau ainga lava o kai kai. Eoi. O le ese senga markala wele le ko inga whailang whangau. Ai aurori kai mio mea i o kuku ai po o whare. O ko inga menga le wa ai ai. O kau punga mamai ap kau ainga. E o mai i support le mea lea. Ai ua le tala noa i le ami o tonu le atua. Ua makua kia i ale ami o tonu le atua. Au kau whai sepe o ngaka. I a paura le me maua. O ka ko umale makamaka. Po ise langonga po i le ukau. Ise langonga wha le fia. I ngei mea uka ko whanongolonga ku iei maka ko kilo i runga tu sombiria. Ai mai se aru si pepa ngale le ere ko si pepa mau ole observer. Ia or ngangu si pepa ia wa makua ai sau ai man makala e de ngi me mo i sau ai manau kamo aka ngoa. Ia pe or ba nga le wa ma no si ai wo kaule lango ko le o ngai kai. O ngo man no si kin po ngai ana ko mea. Ia mapupungia ko ma me sa mo me fa mi tonur ka ko langa. Au tātou tangata ko anga li loku ia fia e pipesia ia Yesu Keriso. Au lato loto fa mai Yesu o tau loto mo peo ni ngata fe ai o tau loto. Ea, o se te manatu ngā e winga emkau. Mea la lea ngō upopole ai la maulanga lela akau e kafi ai makusi or ko inga. O le la koe whiaura le peforuga o kuspa ia ko inga. Ia, whartai a tiata, whartai fo i whina ngalo whaania o tui vasa ina maka ka ko ia lava ngai longa o le sa ora sa no na to far mai malai o maka ngo fier ka ko maka pure ka kala ngo o ngo le mele ku o lo ku ri maka i pele ku po o fea a fa ia ngai ma ngai ala le fa u ngo sa no nga le atau i fa kala ngo nga male ala le kana le ka fa pe mai o ele ke ka penga vo ile fa ku mai se sia me fo con pe fa ku se fa nga pa ki kongole o fa to le tu sa motas fai pole arka un ngambia eo ba nga ye fina nga lori ata wa ila fa ngolongo ku le ile ba nga fai unga fai pole le ka un ngambia la ngor fai nga malo ke ku kamingi o fai nga malo ko fiere ku eo mai o ke le lo foi po o ngā whea o ka aki e whina ngalo fo i ole o le tai o le malo inge i ke e wakako pisa aku i le tai fo i le atunu ai longa o fia whalongolongo i le ia tai pāle mia i la fo ngai le kapisa i le kamakikira ia po le kamakikira le lopo fe sau i ma le whai le wasau i ka lai lea ia makalai o ngā ainga maunga so kanga i kamakai pāle mia ai wa ve ma me foi le wa masalo salo il fino ngalo la tunu por me e wa fa inga la fa pe fa le wa nga fa pe sau o le ka sau mo e lango ka mai pa mi e le ka wa sau fa se kula fa pe ka wa sau lango ko ya i male kulanga ka usala online nga fa kwa e o mai da so le makala ngom ka inga male ma malo fa e le yo o kwale li ma fe ku sin pe pa kwa o vai ngala ya ka ngia mai pi fo le nga sau pi e kofu mai ko ngoi fa le nga sembe ai lo ya so nga fo ngale uso de kan fa sau fa le nga ma fa malepe le vale le yo minsta ma le tai yo da tunu yo ya ma le va nga fa yo sia u kama i fa popo ku le va nga le fa seta pa popo fi ngalo tu vasa fa tai mau o le u te tonu ale na o tu o pata tu o le nganga le u te fa so atuai Ioi, o le nganga tonu ale leo te whaasua tuai. Le anga e ti ngā, le mea mongi. O le winga o le tala. E le ai ma sesi e le kau mo fai e pui ma li pui le kamari anga o le fionga ka mai kai pāle mia. A fo i o i ai lau purukala me, po ka kou e fo i le ngawhia koe lau kala. Ia la e oso la e kaulangi lo fia a inga i le fionga le tamai tai pāle mia. Ai se ile e pui ka mali anga or ka mai kai pale mia e matua i sai lua inga e kanga ko ke fai por kalame mai
Ngā lenga whai koe lau po lau kalaranga. Awa anga lea lofa mongi, anga lea ile lofa mongi ile kai o le kungu umare a fionga tama ita ipan mia. E ka kere whai aku pengi, fo ika ke aka kua i kele o kalala e whai iai tulo. A lea ngā whai koe lau nui. A e fia kama mamafa, ma e loa mongi e ke lua ainga ma le fionga li sa wha apiko, pui pui ka mari anga. Ka ngoe pui pui ka mari anga. Leanga o ngare koe sae lua inga e makua i kulou o upu e ko ia kiau. E makua i sae lua inga e ngā uru ngari. O le finge ngale makua le eise respected ka mai kai panmia. Lea lai a fua ingo ka whaiak. Awa e ke ngau kele mai fua e kau whaale leile, ma e apa le uru kau ma mau. Ai kango mua e a puki ka marianga awalanga le whea tūla lau tala. E asa le whaiva, ai le asa le masalo. O si o kako uso lava fo o le masalo, o le ale winga o le tala asiata. E umanga sa uka ulangi mai laki a inga marka mai ka ipale mia. Ai o mai lesi kaimi, ua saufu fola mai. Nga ore kasi ar ka ngaka e whakua inga, nga o whaualo e whakua inga, e le whakua inga la auri. The question is, o ai la lea mai ere kara lea. O ai le mafu ai, o nga comfortable, langa even myself, e le mawhai o o whaia se allocation whapea as a media, e le mawhai o whaia se kala whapea ngā, e whakua inga pai, e le whakua inga la whai, langa e le isonga whamaungianga, e le ika ua mai fo esesi. Ai o upu au ke whaia kua e penga o whaia, e fua i lunga, o le tātou wā ili ilinga, o lea iai o ngā so o kanga whaarakangaka. A o le fo e sau koe open my informations e le i loa o mai ngisi, ngā o ia le ngā kei loa. O ila, e kau ke kango ai fua i le fua whaakaukau. O ai la lea e sau wai e whaamkalanga. Ia e pea ngō whaasoa e lese au porkalame mau tele i nā tia. E le leikele le so o kanga, arkaka lea, ma se kasi o mingis ka ngai ava kua yang ka vale. O kere alo lea kola au. Koe au singi pili mangi mo o ele o iloa ngā mea matua i o wha maungianga, o le foinga o kukongu o le kumalo e lima su marfiku, o le foi e iai o ainga i kukongu o le kumalo saufanga e lima su markasi, saufanga e lima su markasi. Sa o iai o o se sui kai o le kumalo sakpa ikea. O waru ese mai ai leo au ia o ngai ia o mafuanga sa o whaasoa ia kuilangi. E le leilo o su lo ka soangi ngai su nga kupe. Ai le o se fast le mako fai pulo le HRPP. O le fesiri lai lo mafau. O le ale mea la usanga la ko i fu ke involved le nga mea ni ngai pa inga o le HRPP le mako fai puli. O fela a ru ile a fu mako ngu pe avaku konga. Kulo we o tuilangi o se wo elise. I've got nothing against it to low the swafa. Ai o ka ko we o ai me sa ngo fa kule ai. Anga o se fast la ku ra i mai le mako ku malo isa paikia. O ke ko kongu lava. Lai mo ni mau se kasi fo yo kinga ngai Australia. Ai pei kai. Ia longo winga o le la foku pe ko i mama ko we ave fa ia poro ke kia. Ai si fai pule ku lo le fast o isi ku malo. Ale le se mako. O mafu angala na le na fa tula utala. O information si e kalangoa mai ai kakalia. Malanga kalangoa mai pei foringa mai olong kama e pule ar makanga ruenga afia roko. Ia go fa no ko fai mai lana tala. E le loha u e pokere ko o Samoa. Roke ala ku loka. Ia longo wingo la ko pulenga. E mafuanga e kau kala fapenga. Longo wingo o nga ila ukanginga. E longo wingo nga ila ukangia. Ke ro nga ile kangia limongi. O nga ile kangia ale finge fai pisingi sire nga ka USM longa ngo e ngola purkalame. Iyo e. Ole mea pito i maria nga lea nga. Ai ia tea. Te fa kwala kala lea mau. Wanga ke sila fia. E ke iro mau. E le o koe mo o mia so fia la ko foi Samoa. O e fa fo. Ia la wala ko fo nga wa ile urupo o au le leila lo fale o nga ke kava mai Samoa. O i ko ke iro ai. E vai le nga le leio le atua. E fa ka penga ia o ngaka. E oi. E o fa yaku. Mua. Paua nge yo fa sala lau ma le radio Samoa. O ngai ai o la ko sui ma ofisa mau ku Samoa. O le ala le wingo la utala.
Ele se mea lenga feo koe ia koe fua ngai whao ngā mai. Nai ei o tau ina. E oto mai atu langa. E ofo i tātou taringa mālo a mālo le tau tai o mālo le tau pulenga. O ngāne ke leer ka kou vaenga i sa moa e oko mai. Lengo ka laku le amakanga e asa le filifili o ngao sa. Ai o ka laku. E amaka mai le au kusikala le loko leanga. I kuroua. Kusa. Yeah, I'm honest. O le ale au ngā ka ke koe, ngō ka laku a whaafia. Whaaono no umalanga tui Samoa. Last year. Whaiwai fo ki ngā maka o Samoa, ngā whakesi ra fia mau o geroka ki whepasi a iar ngā kaimi. Wa whaafia no o waruatu. Wa oulango nai. O le loto leanga i o le toa tele o isi tanga telemedia. With all the respect. Ko ai ki kia ngai kangaka. Peyo oe mau i oe. Peyo nei. I'm not gonna name it wai kaka ua kuroha o fu ilea su e kamari anga o ngai ngaka. A o isi ka ngaka ngai lokea. Mea ia o le media kongo Samoa. Wa lewa fwing kaunga out la koubia. Lewa kaunga out. Ia. O le wingara ngā o lau whaso a tua i le vaenga le e kaulangi. Ai e pei a tangia mai mau le tūlanga le tātou atunu i tono Samoa. O le ase update latest mai o le tūlanga o lo ta oto ai. Ia le keiso le sunga Samuelu e me seo le vatunga i lunga i se apili le sa avele i le whamisinonga mawalunga. O le ase tala mai i le tūlanga o le tarosanga le lo ia le sa avele taunto e sa ufai i le whamisino tu mai taifo i le a talasa. O ani update mai o tūlanga na o lo ta oto i le daytime. Paftai a siata mo le ne ia no le fo ye tata no i vaenga le. Awai o le bele wo ye. O le wanga ngalo kwa maka upu ia tu a ngoa maka o la kala mongi ale wala ka uaya ka ku por kala me ole tau tai e ale tatu wala ta fo le Blue TV ma le radio Samoa ia ma por kala me fo ia stamali ile o tu la epolo pe ngai por kala me nga ia ma ia pe nga fo ia stamali ia to da fo vui masina mo ia ma nisi fo por kala me fa ma rupa te ole mo atu ia ngoma ba media ia o le mea mongi ale fa ko i asiat o media ia kongu Samoa nei ia se vanga na ai si tamaita i fasala lau ia le ilua amsene le radio ponisha ese fo le tuli mta nga o sina fo i tina po na fo tu sta sinia mala auto stala a le radio Samoa marka ko por kalam o lo o kam fai e langa pe ma fa ku ma ki e mai ku langa ole on ka pu da Samuel o tu langa ta pu da le wo fa se le sunga le lo ia ke tu langa aya mai le to ave ai malo ia Samuel ia o le wa fa se mai ia le tamai tai lo ia Josephine Sapol ko mau no Josephine Sapol ia ne o fa stala pe o le vaenga na la Sapol le wa tau ave ni mata i le taimi nei ma o le so lua aso lua masina nei le o le abala awel mata pule luma o fam sino mo lunga ile tau sanga pidi lava le lo fa pona lu ina ye sunga Samuel tau wala iloia le fa se ai o le tamaita i fam sino ya talasa ato ya mar fa unga le kala yo la we kwa e yo le kala la we kwa in ku unga mangi ya inga or kulanga la nga ya la kilo ya le wala unga la so lu ma wa ka penga fo ya la lo falio e o ya kayo le lopo ke o ke inki e kai o lunch dinner por ala vale mila nga in ka pu de la waru na ka fai so mai ya mala firo i foi manise o tu star sinia ara kulanga mongi la vasia tala kala mongi ari fa mai o kire aro la kala kulanga ke no media e ko ngi so ka ku o makua i ke pe ya por me o fa nga se te foi le te po la ko fo nga ko kala ngoi ka pu de ele nga kan ka pu ya Samuel wan ka pu ma di wo tu Iyo, vai or kurang ambok ya, ka kawa le media ka kuri aku maka ukur ni, fesiri, fesiri, oleh as kurang abo yai, oleh as kurang abo yai, ye le afia uma ya le ausi ni afo i ilvangan autustala, ar kurang le makua ipong isa, iyo, makua ipong isa la ku ngola maka ku kalangwanga maka pokala me faide ama ye nuanga i malo, inga pe fasin tonu i taupun ni. Ele ma fainga mo ele ku se kala se update ai won maka upo le wo mo ko ila walunga
I kalangoanga na kung uwe nga kay Samongi. O isi tunu o lalo laki. Ma uto umaro ala papa au tunu mama. Pero kulangan ka oresi ka upule la walunga kay mingem ta upule va o fenga ma la va. Pero na ma yese se polo inga le tu mau fam stoma. I le vai sonteni. Ina ia tau fia le toe solia. E la fio anga o fenga. Ma koe whaianga luenga i ele ia leauwa. Se ia mae a ilo ilonga. O le tūlanga whanau noa, ama noa mose awa noa asiata i nei tūlanga fwena fiafi. O le tūlanga whanau noa lawa ila uia wa ai o a ui orka kau lo ngofo i Samoangi. I le kausinga o mamalu. Mara kausinga o le vāngo ngofo o i kunge i kolu o le or kafkolu al whainga malo. Peo na i whamasnonga o le pūlenga malo mar parliament. Ngala ngā whango ngō tūlo lava le tau foi le swafo le fionga le fai pule a maulolo. I lana la fonga sawa peona la foi lunga o nisi foi o whasala launga. Ma ia whapea mai. E aka ngia lang whasala launga. Ua makua i le kadia ngai le kuranga i le kadia ngai ma le malonga ma le la whanga o whenga le unga le polo inga whamstonga maulunga. Whamai u wharu malunga whamstonga maulunga le kuranga o le whamstonga o whanua maswafa. Ia ai makua le kai mi whakauko ai whamsino por prestene foi o whanua maswafa. Sa mangingo ale le saunanga foi al sate le rapi va ai po leo avian prestene. Le nga mangingo alonga kolonga le vaenga mulo lan saunanga. Ma ia whai e whamsino sini. Lawa fionga whamsino sini. Lawa fionga sa tiu perese. Ia. O ke ngā lue i lalo lau wava ai. Lai ave lai whalolo ngia el prestene. Le kuranga o le lako vango foi mar whamsino maurunga po le fionga le li whamsino. Whamsino sini. Ia sa tiu perese. Ia peo si pangka upunga o la urunga kemi. Ar tūlanga whanau noa. Or kulanga foi le kausia e maulolo o le lako va or taitai. O yo se taitai, o yo se fai pule o le tumalo sa nganga lua. E kakau o ngā sau fonga taitai le kausia o le vāna nofo. Ma i le pulenga lava le al malo peo na ele whamsinonga o le palemene. Ia ma le pule whatonu. Ia ma le ngā whalola seta. Tai mau siata moso o vangoa aere a makaraka ko news. Sauno mai. E le la koe foi kasi ai kuana ngale o manga ia se e le sao o mau. O ki koe fia se e koe lau saunguanga le nga saungoa yang ngei. E winga i meio ta i ka ko malo a pio ka o foi o le ke i le kuar ka ko fas ia a sio ko a fio anga i sapai ke le ke le ngani tapipi onga e hei tapipi foi sia ko fai pule. E ku kusa le marmere ia i ka ko i lauri. Au ke fai yaku asia taheo fa hofonga mai is. Wa kerenga mako feu pupua ai ma ainga i ka puange ia fast mare. O le winga la kala ele o loa mai par mia ka ko ma marvaenga ka pengeka. O le o mako ka ko vala mai si ka ko ainga kan wai ka ko e o pongir malu. Ma biela. O mako i tele lava nga kako whaavesi maka ko ainga. Karo kako ngawe o pongi malo. Ia peo karinga kankangi foi no karinga lewa ngā bini mai mai. Sorry. Au koe lokaris ko kama. Ma o puya. E umi ko mai sorry. E angaro whano ngala roka foi ko kama. O fact sorry. E ski nga karinga se. Ora wi ngala ukala. Ilo mai er kako malo kako support fashion ngi makua ai. E ko ia ku muri papanga. Arewa aia ele aia se meo mingoi. Lua rau kala. E laki a koe kala i kosa muet. A whai aka kala i kupeon ka ue mau le payo application le whapai a whawau ngi po le vaso fōwe a mau. Ja, mas. E karo si aka kala i kua. Aka kala i kua. God is good all the time. Pia le ri. A e rau kar kongunga ngā au ia. E laki a kala i kua i se ang. Sei longa lava o kako whapeak ia i mungi mamara vaenga lai u. Lea la mako hands up o mamako kire ko kala malolo o ko. Ia wako whapeak roan mena ka whio fisika mo samueru. Inga ia au ia sao lava ka haka ia ka ua ingo tungu melea o le mea kongo ngā re ka whio samueru. E la ka whio samueru ia awangi ia malo lava ni mongi mea ngi. Ia. Marca ko kilo aku maka kwa lofa
ia o le se ko back up mai ar ka ko fainga malo ia ka ko ngi polaskal ia a le lo fo sunga la au mari to ia nga ko fainga nga mea ia ka ko se men ka wa mau ia pe fa ko kal mo mo o fa fa singo ia o le ku fa kas ia la wa a mai fa yunga ia le pam singo fo mo so a wa ku fa yunga ia simativa perez ia wa fitau ilo mea ia me la mo yo la ma ko i fum fa yar ka ko malo ia ko nga me papia ia mar fa lo ke lava Alo, ole vaenga le na sau no tonu ai mau sunga ya mau i unga le whamasinonga lea i le apili le na vatu lunga i le whamasinonga mau alunga o le keiso whenga ma le au wa. O i kongua lea ua pinge ai le kala whaakala sua ai o se tala ua matua longo ai le aso le whaatautonga ia le fionga prestene. Whamasinonga whanua masua wharenga sui aku le fionga le sa tere rapi va ai. Lea sau ngō ai mai whapea. E whai e lesi le, o ye ingo e lesi le pia. I mea i o kula whongo i, ai o ngā i lesi. Lea kōngua, ua pinge mai i le sau ngō, ngā wei kākaka mai pi e whanganga inga i lea tua i aso amuri e kaungu uai. O lea le wingor kala. Ala lea e ia kuila e pamalanga whainga malo e ingu le pia o le mea lea. Lea le wingo le ingu le pia wale tara pisikala whawhaka oko. E ia la kou e whawhau langa o la kou nga suia. Le nga sui ku la whongo lea. Le waku maki lai waku ese ia le whamasingonga whongo masuafa. Ku ese le pule le whamasingonga mawalunga. Supreme Court ia ma le land and title. O la ko nga suia le mea nga, manga kua mai le sawa i le afufuanga i le kaiminga kuko kasi ma whaasolo mai ai. E ku maki la le Supreme Court e lalo uma ia whamasingonga uma. Ai ngala ko suia le pili. Le pili le lenga kope. Pili fo ia lenga osor ko viki. E whaile lockdown ai ka kope kuai male lockdown ingo o pili ngai. Lea la ngala ko whaia. Inga ia whaasao ai le mea fo ile i le lako kamare ngā waku lea ngā whaasao ai fo ila auri soare pule i kausanga wukunga yak. Le ngau ai aki ngā le kiuti mai o lako le kamare le rile sa avea ma pleskengo whamasingonga. Mua. Pleskengo whamasingonga wha umasuafa. Ai ngā kauma whaia wha mangalo. La mua i fo ile ala pule kongo o le parmengi. E manga i wha mangalo. Le anga o le lako mea ngā le saku e o iai. O le wako lako kamara ngai wha amaro si mau kunga. Lea la ua whaia e ngā ua uma e ngā ua le alau e le atua ngai mea le whekaui. Ua kukuri ese la kou mar whainga o le upu wha le wawe ese le akua. A lea la ua kikifa. Lea la ua kikifa i roi i ma le au waa ma whenga ku loupa i o fio anga e saku alam sa ngau whaleai. O lea la ua kikifa i langa le wa onga ngā i a fio anga ia. I le mea lea. A le onga ngā lea le usau ngō mai mau. E sa o ngō maua. A whaifo i la i se pointa kulou. E iei le pointa ngai fi ngau mai ei mau lolo. Wa o kere o whakoi rei, o kere au ngi meo ngi whakupu vesi. A o le winga o la ukala. Ka kou so i kongu ware makore ngiu a lausunga mau ma tui vasa. Wa aila ka kou ia i le whaale kongu o le mele nga sui nge whainga malo le HRPP. Langa o le ua whaalu ai paua o le whaamasingonga. Paua mai le whaamasingonga whongoma suafa. Paua aku ma le whaamasingo siri. Lea la ua whike ngai. O le alifike nga inga le walanga o le a le mafuanga le ka longo makapisa kupea i le whainga malo ma le fionga le tamai taipale mia. O le ngā wai o kou lima le lua vai koru. O le ngā wā waku ele ia waku fua ele akua. Wo kou sila ea ele i fiala ea o kou fufonga mo tau liu le kou wha. O mea ngei le ngā waku wai le lua vai koru o kou a au. E ka hala fio ki mai ngisiri ngai mea. A o lea ua wha, lea tōnu lava ua whailo atu. E lea kua. E ala mai mei e kukupu. Le mafua anga ngā vave a waku waile rua vai koru o kou lima. Le anga o lele la kau waile au wa ama whenga kulo u fio anga. A le ngei lava e ngō fuai. O le ngei lava e ngō fuai. A o le ngā ua maua vaenga. E leo se mea ka whiri sau ngō. A e whai ai ma le mea kongu. Ia ula ia.
A ia ingi kua o paka kua o whinga ua ar whaipule sanga ngā lua le ko whamaululu. O lai wha avae mai langa whinga i le separations of power le ua iai. Tu lo wa okay lo ia sa ngoanga ale fionga ia sa keli. Lai ona ia longa loko lai mala mala mo tanga tai mala mala. Io le peila le sa ngoa le sa le sa ngoanga mau. Lai ona ka kai poko ya ka mai nga ke loa. Ona kai e lo le ia siria kwa Supreme Court. According to the record ma me ka kikia mai le fisuia inga o ngeimea. Le lai ka wangi nga mai. Le lai ka wangi nga mai kara ngoa le sa ngoa mai maululu. Le ala o feke enga o fesiri la o fea kongu ra fa masingonga ngei mai unga ngei le ala asidi o nga ave ona awa a refuse mai la ia fenga fa kai nga mau fa a wau pe a o le siva e ngor fa masingonga mau lunga le u fai mai ka o firme nga moskaimi ka o firme nga le kon faia o fea la o ila le la ku vale o kanga kai la ku vange kulo o ka fioki awa fo le lau nga me nga le la kupu ngai I nga o kaua ma fe va inga wo sila la sa moa ile me nga mako pisa kwa lava le media mako wange kulo tano ava masavea le nga mako fa so ile sfraile nga mako wa ingo sia ma yama u re maka pisa ku le mele mai fia ka usanga ile fa fa nga paro karen ke ngi nga ma pisa kwa le mele ele sa o ele fikau ele ya ala le kupu mai le kingo ia ile le vanga fi ono le tatou taimi manatu fa marulu ai ka penganga ar kauso ya kuivasa mau o loanga e kolu vai aso yang ka penga mai o le la manatu se fa vanga vanga le so for le to e fa umai tatou ona o le taimi mana ya e ia ila o karfi ia wanu le filma to wa onga man to vasenga ia ai o ke roa le akwanga nga yau news au ar ko elokia ia news a tu vasa o fufi le leifa pe ngainga e tau te whaasoa I le soforeile maliero whina ngalo ai mo le lea fiafi ia la whātua te rua whaamawai mai runga o le tātou purkalame ia ona o le tātou taimi fo I maranganga tu mur whaloalo ia amata mai a tui vasa ia ona tau runga mai lea le sunga mau ia whaftai atu lava asiata tu sai foi marka ko whakakanonga ni ngei afi runga o kako purkalame tau tai ia kiri whaamawai o lo ke fesiria e mamao se hotel nga ko ngo for ke miren ko wo Hong Kong ma mene fai kalunga mamao ma le malai le ngene sa fai kalunga ang sia ko au pega seri mami ngu ke sa valie oh okay o ke rola o Hong Kong ngone makwa ku morga kamaka sia te ko saporia na kapia ia to tele tanga tau fiti so se atunu se o ko ma ngua ma tola fonga le iloa le ngas o au mua ola ai ari ma fa bo bos kamo au mua to vang ma loa ma nga kere ko we vanga ka pia ya ma ko pe nga yo ka pa au ya ai wi le fa ka yo nga wa ma ya fo ini nga ba nga o koe sa whanga narka ko au morisi kamisanga. Toe tasi nei lewa yaso tatou o Singapore o lai ai wha tāpena I mo le tatou Olimpeka ia Iulai. Maia. Ia wairanga le fesiria kunge yere le pia whanongo longo makangaka po le ase resort ia malo lava. Ia vea fwani kaimi e whaktai atu ai ka ko au sapora ka ko kaukaya e. Ia lo kurikuri loa inga fo I ka ko por kalame ya songo fua uma ia famaru waku wa korunge ia lua ya bayaso ele I fera por kalame ia koi kuri kakao man nga bayaso e oi pa fekai ia wale o ma ko news nge yaso ai o ku nga songo fua o ila spalaile asia asfalaile kai masang ia ola ka ko feloa ia nga Samoa marka ko sapora ia ava ko vo isi ya kamanga ngai ya lava o ko ke pole ole le ka kia ia ka mo makamakai ko ki ko makamakai ia la fa wa pura spare ka ko ia a lofa ke rea ku Mr Mori ia morka ko au mai marka ko ka po ngai vai ngore aso ia mangu ke le inga ngisi vai ngo ko ka ko vayaso ia maua ko ki so nga fewai keren ke ko la veng si ko fa popo mai foi news
Ia wo wa mafia ni seri ku maku fasolonga. Ia ai ngai tula. Ta ko fa ko siata marka ko pengaronga tau te ia ngai ni China. Ai le ngata foi le sunga ya mauhan. Ia fa ta ya tu foi lo patasi mai. Mawar ka ko koi karkan ngonga ni aso. Ai mangu kiringa ka ko fiafi. Le lo fole tu molonga ngalei. Soi fua mai manuia. Ia, taurunga mai mau. Le vanga le fiafi. Ia, whaptai a seta mo le no whaiu. Ia, e mua ana. Nga koe whamangako kwa si vaenga ringi. A seta e mo i o kere i ia o ngai kongo ringi veske. Alasa u ngō wawa ngō kui whaforkeit. Le anyways, po le ringi veske o kako. Nga koe whamangako lele ai e kusi mai le a fwinge le i kūlau o le investe i nei mātua. E o a koe whakalangoa po le hale au wala ko ngai piri ka lo whaingai ka maiki mo le mawhai ngai ka maiki ngā i le i kūlau ngā o le nuro e po le muro. E ka ilo se wai ka kere i o oi. O le mele wai ai. Mo le mawhai ngai ka maiki ngā excessi me whai mea onga. Kaui mākua ngō me whakalangoa. Se awar mama. O mai e whakalangoa wa maua le muro o sol muro. O mai e le ai pingi le nuro. O kūlanga ngā ai o mati. Nga saka kuala mo buri nga fa nga troi tato proclame a siata mori le nga fa tai le mamalo tato le atunu o fai mai mo ina le tato proclame ne ya fiafi i so sei ture la langi ai mai se samo nei ya e ina yo matua ye fia fa o tia lo fanga le tama ya yona keti mar fartua mar ainga o le tama ya yosa no miali ya por tranga fo ya penuti ya sunga ya la papo talo o asiata lango sele ia o seu tina ia ema ia ma seu tina ia pa futi fai alofa male to atele lava ona ia tatou matua o fai un turiro ina tatou proclame ia fiafi taitas io asiata o mori foi le ia fa marulunga ia i tatou fai ngā malo i nai mtau po sa tatou tanoina ia o foi o mtanga ngā malo sa tatou o iai ia o tamu fai lava fa leo fina ngalo le atunu e pe ona iai fa fitai telefoi i le tamaita i pāremia malan kapeneta a ringa tai leo whainga malo i le lava on sa ia fo i onisio o mea matu yama mai tu maare ale peona i ne vai tau ia ne tu la fiafi ia mai sa mo nei la lo fa leo o le po ia ato fa fa so fu atu i ne vai ngala fiafi so fo ia seta ia malo fa tai fa so fu ina mo o lua tato filo i le so foraile so fu ia malo fa tai sa mo lo tapo inga ma tau fa ma vai fa ta sia tu ma tau vaenga le au so fo le nei vaenga le fiafi a o po fai ia ana i vai fo yo le tau fo le tu ia ana a mai ba tai va ma tai tua tu ia ponaulo o le fo ile tu langa i lo fa fo ma wale nei a fiafi o le uso mongi ia marekanga ka mongi a lofa. E loa ia so fa penge i ku akuma so songia. E le alo e le foi se nga fa pe a me o tau. E mama foi me ye loto mama. Sa mo ma lo fa fonga mo. Kwa kangi ale ku. Ma kwa kangi ale ku kai. Kwa kangi ale ku. Ua fisilingia wa yaile make ngai le ku. Wa ku fisili le ku. Pe fa maongi ea mea. Sao ko ka ukingo winga ile mele o le faio me pio. Pe anga o faiaku. O fola nga o ma le fa tu ile tu sa mo o tasi e winga ile akinga e o sa mo marka mau ainga. Pretty much. Pe valu se furu iwa se furu pasengi. Wakaungu. O ke le o kalangoa aku la i folanga o ngiaki nga ele ai se lau pasengi. Ko mako pulo whaafkai. O lau pule lea, lau fionga li sa whaapiko, marwhainga malo, o la ko pule lea. Lea ki nga e o Samoa, le milionga, o kulanga uma, o pili fo yor fanga u le sa ngoi ngai le sunga ya mau whaafkai le o inga langa e sa o le sa. Ai ka oko ku fo inga i ku malo ma fio anga. Po le asa ko whaala inga a o ngau a waku wha manguyanga yo ku au. Ele o lea o ngara ngā ave ngai whanga u lea o. O le wingara ngā o la ukara nge fiafi.
Ai o le ala ko whaafonga maua isi kaimi e, si i aku le ku, le ngangana matau a watu whaapea, lau o fionga le sao whaapiko. Le anga e mātou te matua antu i lau whaatou whala inga marau taita inga. O loo ku mau le whaakua kuanga. O loo ku mau le wha moe moe. Le anga i kuaku o ngei puapua ngā ma ngei mawhakianga. O loo ka oko mai ar wha maongi o le tua. Lai ka oko mai ei kua. A whaifo i o ngei kaimi, o ngā o le maukongu, o ngā o li poki o ngai au vaku i lau o fionga, o ngā o kala wha asara sala kua, o ngā ele o sa o ngā vaku li poki, o a malava whatsoever. Mātou te kuku aku, lo mākou ma whaarolo ma au maololo pito waa. E lau fionga le sa whapito. Ia. Ua ese a le mele ua iai. Ua makua kele le kau wha fefe le ua iai le sa olo tonga o tangata anu. E le se upu ia mākou kwhea kuai. Ngā o ngā se au singa kala e whaile makanga ruenga. Loka, kau fia. A o lele kele le sori kula hafongo ele ole me ele kakaunga kala fa auko ia ile upenga no makanga ruenga ele ole mele wa kakaunga fa sanga ile makanga ruenga vai se furu wongo ka usanga lele wongo fo aver kinkiki ngale fiku ka usanga ave fa malo si o ka fiolai ka fefe makanga maleanga mafua me umor isa ma ia ya ro kar kongunga ole isa le kua ngei me uma ua fefefe umai kangaka. Ma ua kao fiofi umai faa maunga meo kongu. O ngore aisa o lo o whaia kangaka e whaisi maurulunga o la kukofinga. Taurunga poka la mero tauta ia ni vanga fiafi. Lo fa tele mo utou fa mangaro sera manga o le tauta mari ina fufunga va tele. Toi fa foi mai nisiom o tala ma upulo fo proklame. O nisi foi o fa soa manatu la vai o asiata. Ioi. Ai mai se foi ia lai fa maunga matulanga o lo au mai. A o no te inga loto malenga ya ia sao mauri le loto le tato o turu ia ile dei fo I tausanga ia fai wina ma fia ia ia maurunga ile vi inga o le tua lo fa tere mo o tu de fia fa soi foina